오늘은 욥기 30장 오늘 За өнөөдөр бид нэр Йов 30 дугаар бүлгээс эхэлнэ. 16절부터 오늘은 강의합니다. 욥기 30장 Нээж бүлгээс. За Йов 30 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэлээс эхэллээ. Нээж залхина. 이게 세 번째 대지인데 욥이 당하는 육신의 고통입니다. 16절로 19절. За 18, 16-аас 19 дугаар ишлэлийг харах юм бол одоо хэлнэдэд сэдвүүдээр үзэж явж байгаа 3 дахь сэдвүүрийг орж ийн 16-аас 19 дугаар ишлэлийн агуулга болохоор Йовын одоо эдэлж байгаа би махбодын зовнил зовлон гэсэн агуулга байна. 네. 16절, 17절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. Тэгэхээр 16-аас 17-аар уншиж байна. 네, 이제는 내 마음이 내 속에서 녹으니 환난 날이 나를 잡음이라. 밤이 되면 내 뼈가 쑤시니 나의 몸에 아픔이 쉬지 아니하는구나. За 16-аас 17-ыг унших юм бол тэр үгшинлээ. Сэтгэл минь нүдээр асгарчээ. Зовлон зүдүр надаас зууран авчээ. Шүн миний ясыг зовоож өвчин намайг амраахгүй мэрнэ. 예, 욥이 이렇게 아주 극심한 환난과 고통으로 욥의 마음이 속에서 녹았고 또 밤이 되면은 그 뼈와 몸의 그 아픔이 쉬지 않는다고 말하고 있습니다. За Йов хэлсэнтэй түүний одоо эдэлж байгаа тэр бие махбодын зовлон зүдгүүр нь сэтгэлийн ч гэсэн ингээд дотроос нь зулгаад тэгээ зогсохгүй шүн яаж юм гэхээр ясын хүртэл ингээд мэрч нэгч тий. 욥이 당하는 지금 그 고통은 참 우리가 상상할 수 없을 만큼 아주 엄청난 고통을 당하고 있는 것입니다. Хэдүүлээ бол бид нар одоо юу гэдэг Йовын талаар бодохдоо Йовын тэр эдэлж байгаа тэр зовлонгийн талаар бодохлоор төсөөлөхөд ингээд биш хэмжээний тийм байна. 보통은 뭐 조그만 그런 고통을 당해도 그걸 이기지 못하고 하나님을 원망하거나 또 믿음을 떠나는 사람들이 있습니다. Хүмүүс яадаг гэхээр асуудал гардаг. Гэхдээ хүмүүс одоо тодорхой хэмжээний жоохон асуудал гарангууд тэр дундаа одоо эзэн бурхан руу хандаад төвчж чадахгүй яваад өгөх тохиолдлууд байдаг. 지금까지 우리가 욥기서를 배우면서 그 욥의 그 지금 당하고 있는 그 상태를 보았는데 그 상태는 말로 표현할 수가 없습니다. Гэхдээ бас одоо ингээ харах юм бол бид нар одоо ингээ ярьж байгаа тийм ээ. Йовын тэр байдлыг ярьж байгаа ч гэсэндээ яг нь Йовын ясан ингэсэн гэж гэдэг ярьж байгаа. Гэтэл яг бодит байдлаар харах юм бол тэднийг ингээ бид нар төсөөлж чадахгүй байна. 그 고통으로 인해서 밤에 잠을 잘 수도 없고 뭐 누울 수도 없고 일어날 수도 없는 아주 그런 고통을 당하고 있는 것입니다. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол тэр зовлонгоор бид нэр харах юм бол тийм тэр яаж ч болохгүй нөгөө хэвтээ хэвтэж болохгүй сууж болохгүй ийм хэцүү байдал орч. 그래도 욥은 그런 가운데서도 끝까지 하나님을 원망하지 않고 믿음을 지켰다는 것이 우리에게 큰 교훈을 주고 있습니다. Гэхдээ харин тэгсэн ч гэсэндээ эцээ хүртлээр тэмцэж байгаа гэж байгаа тийм тэр байдлыг харахтаа бид нар Йовын тэр итгэлээс нь сургамж авах боломжийг өгч байгаа. 우리가 어떤 고통을 당한다고 해도 아마 욥이 당하는 고통만큼 당하고 있는가 한번 생각해 보시기 바랍니다. За хэдүүлээ ингээ харах юм бол бид нар ямар нэг юм зовлон ингээ авч байгаа. Гэтэл тэр нь Йовынхтай харьцуулж болох уугүй юу гэж бас бодох хэрэгтэй. 아마 그보다 더 큰 고통은 아마도 예수님께서 십자가에서 당하신 고통일 것입니다. Магадгүй мэдээж хэрэг Йовтой харьцууллаа гэж бодоход чинь илүү хэцүү байгаа нь тий эзэн Есүсийн загламын зовлон байх л та. 그러한 고통을 당하면서도 끝까지 잘 참고 믿음으로 이겨나갔습니다. тэрээр яасан гэхэлэр чинь зорилгоо бол тий маш тийм хүний одоо санаанд багтамгүй тийм хэцүү зүйлүүдийг давнд туулсан байна. 우리가 신앙생활 하다 보면 어떤 사람들은 뭐 조그만 시련이 오고 어려움이 오면은 그냥 교회를 떠나버리는 사람들이 많이 있습니다. Бид нар харах юм бол жоохон асуудал гарангууд шууд чуулганыг орхидог хүмүүс зөндөө байдаг. 너무 요즘은 육체적으로
편리해져가는 시대가 됐기 때문에 조금만 불편하면은 아주 그 신앙을 떠나는 그런 어리석은 사람들이 많습니다. Тэгээ ингээд одоо ялангуяа одоо энэ цаг үед ч гэсэндээ итгэл гэдэг зүйлийг маш хөнгөн үздэг хүмүүс их болцсон. Жохны болонгууд л одоо итгэлийг орхих гэдэг хамгийн дөрөв анхаарал тавьдаг хүмүүс олон баг. 그러나 참된 신앙은 이 고난을 통해서 연단을 받은 데서 나오는 것입니다. За гэтэл жинхэнэ итгэл гэдэг зүйл хаанаас ордог юм бэ гэхээр тэр асуудал дундаас одоо тэр юм дотроос одоо шүүхтэлтэн дотроос гарч ирдэг гэсэн үг. 연단받지 못한 신앙은 오래가지 못합니다. За гэхдээ харин яг тийм ээ тэр юуны одоо гэдэг галаар шалгагдаагүй тэр итгэлүүд бол удахгүй тодорхой. 그런 사람들은 육체적으로나 또 물질적으로 평안하고 부유할 때는 하나님의 은혜라고 말하면서 믿음으로 사는 것 같지만 어려움이 오게 되면은 그냥 믿음을 떠납니다. Тэгэнгүүт та тиймэрхүү байдлуудыг харахаар яаж нөлөө чинь хүмүүс итгэлийн одоо эцсийн дүндээ итгэлийн тэр шийдвэрүүдийг гаргаж ирэх чинь итгэл дээрээ тулгуурласан итгэлийнхээ байдлаар тулгуурласан шийдвэрүүдийг гаргаж ирдэг. 하나님은 사랑의 하나님이라는 걸 분명히 믿지 않습니까? Тэгээ бид нэр бурхан бол хайрын бурхан гэж итгэдэг тийм. 그래서 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리의 믿음이 더욱더 자라나게 하시고 마침내 복을 주시려고 그런 시련을 주시는 것입니다. Тэгээ бурхан биднэрт яадаг илүү хайртай учраас илүү нөгөө биднийг илүү ихээр өгөхийн тулд одоо тийм тасгалжуулалтыг өгдөг гэсэн. 그런데 그런 하나님이 주시는 그런 심오한 뜻은 깨닫지 못하고 당장 자기 눈앞에 그 닥쳐온 환난만 바라보면서 하나님을 어리석게 원망하고 있습니다. Гэхдээ хүмүүс шинэлэр чинь тэхгүй байгаа байх тийм ээ. Нөгөө нэг тэхгүйгээр эсрэгээр яжгалж чинь бурхан руу шууд ингээ аашилж. 자, 한번 물어보겠습니다. 그럼 만약 그런 모습이 과연 누구의 모습일까요? Бид нэр ингээ бодглохлоор чинь бид нар ингээл хин нэг талаар ч юм яриад байгаа шүү. Ер нь тэгж ингэж ингэж яриад шүү дээ. Тэгэх юм бол хэдүүлээ яри. Хэдүүлээ. Тэгвэл бид нар тэгвэл хиний талаар яриад байгаа юм. 자, 솔직히 말씀드려서 그 모습이 과연 자기 자신의 모습이 아니겠습니까? Тэгвэл ингээ харах юм бол бид нар хин нэг талаар хэлээд байгаа юм шиг боловч үнэндээ энэ нь миний өөрийнхөө талаар ярьж байгаа зүйл байна. 우리가 평상시에는 믿음 있는 것처럼 보이지만은 정말로 이런 욥과 같은 큰 환난과 고난을 당할 때에도 끝까지 믿음을 저버리지 않을 수 있겠는가? 한번 생각해 보세요. Тэгээ бид нар ингээ харахаар нөгөө нэг тэр л ах энэ л ах гэж бодчих гээд байдаг. Гэтэл бид нэр өөрсдөө ийм байдалд орохлоор гарч ирдэг юм байна. 아마 그런 상황에서 끝까지 인내하면서 믿음을 지키는 사람이 그리 많지 않을 것입니다. Тэгээ ер нь бол яг тэр бодит амьдрал дээр эцэг хүртлээ бат зогсоод тэлээ ингээ хамгаалдаг хүн хэд авах гэж бодлоо. яаж болсон бас. 언더분이 들어오셨어요? сайн байна бомзоо орж ийн. 왜 뭐라고 말씀하시는데? 지금 들어오려고 준비를 하고 있는. 예. 불석으로 인정합니다. 그래서 우리가 이런 시련과 고난을 당할 때 그 사람의 그 모습을 보면은 그 신앙을 알 수가 있습니다. Тэгээ бид нэр одоо тэгээ хүмүүсийг бодит энгийн байх үед нь гэхээс илүүгээр асуудал тулгарсан байгаа үед нь тухайн хүний одоо тэр хандлагуудыг харахтаа итгэлийнхэн төвшин мэдэх боломжтой гэж. 여기 16절에 보면요. 욥이 그랬어요. 이제는 내 마음이 내 속에서 노근이 그랬어요. За 16 дээр үсгэл чинь сэтгэл минь дотор асгарч ийна гэж хэлсэн. 그러니까 이 아주 심한 환난으로 인해서 그의 마음과 몸이 아주 곤고한 상태에 있는 것을 나타내는 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нөгөө нэг сэтгэл нь бие махбод болоод сүнснээс аваад бүр эмтэрч байгаа манайхаар л өмөрч байгаа эмтэрч байгаа гэсэн ийм агуулга. 이게 마음이 녹는다는 것은 뭐 단순히 그 단순한 슬픔이 아니라 심리적인 그런 그 활력이 완전히 다 소멸되었다는 그런 상태입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бүр ингээд нөгөө хэцүү байдал нь бүр даамжирсан хүсхийн аргагүй болсон тийм ийм байдалд орсон ба гэсэн.
그러니까 다시 말하면 욥은 아주 극심한 고통으로 인해서 더 이상 버틸 힘이 없다는 것을 고백하고 있는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл урагдана гэдэг нь юу гэж хэлэхээр чинь өвшөө илүүгээр ингээд дахиад тэсэх юм хүч чадал тэнхээ стаж их нэг бүр ингээд сачийн хүрхэ болж байгаа гэсэн үг тийм ийм байдалд орж ирнэ гэсэн. 또 환난 날이 나를 잡음이라 그랬죠. 환난 날이 나를 잡음이라. За тэгэн гутаа гэсэн блэ зовлон зүтгөр намайг зууран авсан байна гэж хэлж. 이것도 그 고난이 욥을 사로잡아서 아주 벗어날 수 없는 그런 현실을 강조한 말입니다. За тэгэхээр энэ болохоор чинь үнэхээр одоо юу гэдэг те хэцүү байдлаас одоо юу гарахгүй байхаа аргагүй ийм одоо юу гэж ингээд гарьяа гарч болохгүй байя байж болохгүй ийм хэцүү байдалд орсон байна. 이것은 이렇게 욥이 아주 고통에 아주 압도되어서 자유를 다 잃어버린 그런 상태를 표현한 말입니다. За тэгэхээр хэдүүлээ эндээс харах юм бол тухайн хүмүүсийн энэ байдлууд нь өөр нөгөө одоо нөгөө үг сонгож хэлэх үг чинь олдохгүй байгаа байдал тийм явдэр. 네, 이렇게 욥은 단순히 이렇게 육체적 아픔뿐만 아니라 하나님께서 자신을 버리신 듯한 그런 영적인 고통까지 느끼고 있다는 것입니다. Тэгээ Явын хувьд болохоор чинь зөвхөн Яв болохоор зөвхөн махбодын хувьд ийм хэцүү байдлыг эдлээ зогсохгүй сүнсний хувьд ч гэсэндээ нэг тийм орхигдсон юм шиг тэг гэрэл харагдахгүй байгаа юм шиг ийм нөгөө хэцүү цаг үе туулж байгаа гэсэн. 자, 이걸 보면은 욥의 고백이 우리 인간이 환난 앞에서 얼마나 쉽게 무너질 수 있는가를 보여주는 것입니다. Эндээс бид нэр Явын энэ өвгнүүд байдал одоо түүний байдлыг харах юм бол хүн төрлөختөн ганцхан Яв гэхгүй хүн төрлөختөн өөрөө тэг зовлонгийн өмнө ямар их ингээд хүчгүй тэг ийм их нөлөөлөгддөг юм бэ гэдгийг харж болно гэсэн. 아마 누구나 이런 극심한 환난을 당할 때에 거기서 무너지지 않을 사람이 아마 많지 않을 것입니다. Тэгээ одоо юу гэдэг яг энэ мэтчлэн ийм хэцүү байдалд орох үед те юу гэдэг юм өөрийнхөө байдлыг болоод те зогсох хүн олон биш байх гэж ингэ бодож байна. 자, 그래도 욥은 이러한 절망적인 상태 가운데서도 하나님께 나아가는 그런 믿음의 태도를 보여주고 있습니다. Гэтэ Йов яшилэр тийм хэцүү байдал дундаж гисэндээ эзэн рүүгээ хандж байгаа юм итгэлийг харуулж байна тийм. 그러니까 진정한 믿음이 그렇습니다. 이 절망적인 상태에 놓여 있을 때에 그래도 소망을 가지고 하나님을 의지하고 하나님께 나아가고 하나님께 나아가는 그런 신앙이 이게 바로된 신앙입니다. За тэгэхээр энэ одоо энэ Йов шиг ийм хэцүү байдал донд мэдээж хэрэг махбодтой хүн учраас цөхөрч болно, сулдж болно, яахан аргагүй гунтахаас арга байхгүй. Гэхдээ тэр дундаа яаж юм гэхээр эцэст нь гэлээч гисэн гэд эзэн рүүгээ хандж байгаа энэ итгэл бол одоо тийм эзний өмнө 사ашаагдах итгэл юм аа гэсэн. 자, 오늘날 우리 성도들에게도 이 말씀은 아주 마음이 녹아내릴 듯한 그런 환난 속에서도 하나님께 나아갈 길이 열려 있다는 것을 알려준 것입니다. Тэгээ бид нэр эндээ харах юм бол хүн хэцүү байдалд орж болох ч гэсэндээ миний дотор зүрхний гүнээс яг гэхээр би эзэн рүүгээ хайх ингээ хүсдэг. Тэгээ бас тэр ингээ тийм хайх одоо эзнээс эзэн бурхан руу хайгаач гэдэг юм замж гэсэндээ гарч ирдэг гэдгийг бас мэдж байна. 그러니까 아무리 환난이 심해서 무너질 것 같아도 그래도 소망의 길이 있다는 것입니다. Тэнгэр үслэр хичнээн хэцүү байдал гарч ижиж болох ч гэсэндээ ямар ч нэг юугүй тэг одоо найдвар тасарсан юм шиг санагдах үе байх ч гэсэндээ гэлэн ч гэсэндээ найдварын зам байгаа гэдэгс мартаж болохгүй гэсэн. 자, 그 소망의 길이 바로 무엇이겠습니까? 하나님께 나아가는 것이고 하나님을 의지하는 것입니다. Тэгвэл тэр одоо тэр найдварын гэрэл нь юу вэ гэхээр бурхан руу хандаад бурханд найдах энэ замыг хэлж байгаа гэсэн. 그 한국 속담에 그런 말이 있어요. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다. 그런 말이 있습니다. Ийм үг байдаг гэдэг Солонгосын одоо нөгөө юун дээр зүрх зүгэн дээр тэнгэр нурсан ч гэсэн гарах гарц байдаг гэсэн.
이제 믿지 않는 세상 사람들도 이렇게 아주 절망적인 그런 상황에 놓였다 할지라도 반드시 그 길이 있다는 것을 어, 믿고 소망을 가지라는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол тийм ээ. А хүмүүс яадаг гэхээр одоо тэр нэг Йовын байдлыг харахаар найдвар гэж бид нар орог өмнөөс нь дүгнэх гэдэг тийм найдвар өөр нь байхгүй юм шүү гэж дүгнэмээр. 자, 여러분, 욥의 상태를 한번 보십시오. За бид нар хэдүүлээ Йовын тэр нөхцөл байдлыг хамтдаа бодож үзье. 욥은 지금 자기 자녀가 다 10명이나 죽었죠. 또 재산은 Йов 다 빼앗겨서 다 없어졌죠. 자기 몸에는 또 병이 들었습니다. 그리고 부인은 자기한테 차라리 하나님을 욕하고 죽으라고 합니다. Тэгээ Йов ийм нэг хүүхэд биш 10 хүүхэд нь нас орсон. Дээр нь бүх эд хөрөнгө нь байхгүй болсон. За тэгээ зогсохгүй өөрөө заах арга байхгүй зовлон дотор ингээ нөл өвчнөдтэй. Тэгээ ингээ зогсохгүй нөгөө хандлах хэрэгтэй гэсэн ханийн хүртлэж хэлэр чинь бурхныхаа хараагаад өхөөч гэдэг ингэж байгаа. Ийм нөхцөл байдалд орсон байгаа даа шүү дээ, тий. 거기다가 자기를 위로해 주겠다고 온 친구들마저 오히려 자기에게 고통만 주고 있습니다. Тэгээд тэр найзууд нь бол намхандаа эхлээд ирж байгаа тайвшруулах гэж ирсэн. Гэтэ ирсэн нь тэдний нөхцөл нь яаж юм л чинь тайвшруулах биш те харин ч бүр өргөс олж улам жижиглж байгаа. 욥은 자기 그 몸에 극심한 그 질병으로 인해서 고통을 당하고 있는 가운데 있는데 어떻게 거기서 소망이 있겠냐는 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ийм нэг байдал донд ахт чинь одоо бидний юу гэдгийг Яваас яаж одоо нэг тий найдварыг хайж болох вэ? Хайж чадах вэ тий? Бидний бодлоор л 인간적으로 보면은 도저히 소망이 없는 상태입니다. өөрөөр хэлэх юм бол хүний бодлоор бид нар ч адилхан махбодтой. Тэгээ энэ хүний бодлоор бодох юм бол яагаад ч найдвар байхааргүй. 야, 세상적으로는 아무것도 지금 의지할 만한 것이 없는 상태입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол харагдаж байгаа зүйлсүүд дотроос тийм одоо түүнийг тэр ингээд найдах зүйл юу ч байхгүй байна. 이제 세상 것이 다 없어지고 의지할 것이 다 없어졌을 때에 마지막으로 의지할 수 있는 것은 하나님밖에 없습니다. За тэгэхээр энэ дэлхий дээр хүн найдах зүйл хайдаг. Найдах зүйл үнэхээр байхгүй болохгүй гарсан байдаг нь ямар гарц гэхлээр чинь бурханд найдах гэдэг гарц байдаг. 그래서 하나님께서는 오직 하나님만 의지하고 하나님의 말씀대로만 걸어가게 하시려고 오히려 육신적인 것, 세상적인 것을 다 이렇게 쳐서 없어지게 하실 때도 있어요. Тэгэхээр яадаг гэхээр бурхан тэг зөвхөн өөрт нь найдварлахын тулд энэ дэлхийн бүх зүйлүүдийг тэг ингээд нөгөө түр зуртаа авах тохиолдол бас байдаг. 이게 자기가 육신적으로 의지할 게 없어야만 하나님만 붙들고 하나님께만 매달릴 수 있기 때문입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бас тэгэхээр тэр зүйл одоо тэр зөвхөн тэгээ хүн яадаг гэхээр зөвхөн бурхныг харъя гэвэл махбодтой холбоотой энэ дэлхийтэй холбоотой бүх зүйлийг бид нөгөө орхих хэрэгтэй байгаа даа тийм ээ. 만약에 우리에게도 어떤 극심한 이런 고난과 어려움이 왔을 때에는 하나님께서 나를 사랑하셔서 하나님만 더욱더 의지하고 하나님의 말씀대로만 걸어가게 하시려고 이런 환경을 주신 줄로 믿으시기 바랍니다. Тэгэхээр тийм учраас бид нар яах ёстой л чинь өөрийнхөө байдлуудыг тий одоо ажиглаж үзэх хэрэгтэй гэсэн. Өөрийнхөө байдлуудыг ажиглах хэрэгтэй. Бид нар яг ямар нөхцөл байдалд байгаа лээ хаашаа явж байгаа лээ гэдэг 혹시 통역하기가 너무 길은가요, 제 말이? 통역이요. 안 들려. 안 들리세요? 들리세요? 안 들리세요? 오늘 미케네 그래. 갑자기 왜 소리가 안 나요? Оо. 이렇게 죄송합니다.
밤이 되면, 예? 예. 예, 예. 여기 또 네. 밤이 되면 내 뼈가 쑤시니 나의 몸에 아픔이 쉬지 아니하는구나 이렇게 말했습니다. 그 17절이요. 17 дугаар ишлэгийг харах юм л үсэлэр чинь миний тэг шүн болохоор яа гэсэн бэ? Шүн болонгууд миний яс хүртэл намайг амраахгүй байна гэж хэлж. 17 절. 이거는 아주 심각한 그 질병이나 고통으로 인해서 아주 뼛속까지 아픈 상태를 표현한 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь болохоор чинь тэг зүгээр нэг өвдөлт биш бүр ингээд нөгөө шүний өвдөлтүүд муухай штэ тэг бүр ясны өвдөлт тэр байтугай. Тэгэхээр тийм өвдөлт буюу үнэхээр хүнд хэлбэрээр байсан гэсэн үг. 사람이 몸이 너무 아프면은 그 고통으로 인해서 혹은 상처의 그 쓰라림으로 인해서 아주 뜬 눈으로 밤을 지새는 것입니다. Хүн яадаг гэхээр тэр шүний өвдөлтийг хүнд өвдөлтийг давж чадахгүй учраас давж чадахгүй тэсвэрлэж чадахгүй үед нүднээ ч ань чаддгүй гэж. Тэгээ бүр ингээд дандаа тэр унтаж чадхаа болчтой. 몸이 너무 아플 때는 사실 잠도 오지 않습니다. 고통 때문에. Тэгээ ер нь заавал шүнж гэхгүй те би өвдөх үед бол хүн юу амрах талаар бодож чадахгүй болчтой. 그래서 육체적 그런 고통뿐만 아니라 마음속에 일어나는 그 어떤 갈등이나 걱정 때문에 더욱더 평안한 그 밤을 보낼 수가 없는 상태입니다. Тэр одоо тэр яаж юм гэхэлэр чинь хэцүү улам нөгөө нэг асуудлууд нь хүндрэх тусам биенийхний байдал нь хэцүү тусам илүүгээр шүн болгон те одоо нөгөө ачаар нэмэгдэж гэсэн ачаал нь. 근데 나의 몸에 그 아픔이 쉬지 않는다는 것이 고통이 잠시도 멈추지 않고 아주 계속 지속된다는 것을 말하는 겁니다. Тэгэхээр миний би зовлон аваад зуурсан гэдэг нь болохоор чинь те ерөөсөө тийм амрах цаг өгөхгүй те жоохон амс хийх ингээд зуур өгөхгүй байна гэсэн үг хэлж. 자, 그러다 보니까 단순히 그 몸의 병만 아니라 마음과 영혼까지 다 무너져 내리는 그런 상태를 지금 말하고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те түүний зөвхөн одоо Йов хувьд чинь зөвхөн биеийн хэцүү болсон гэхээс илүүгээр бие ба сэтгэл нь хүртэл аль аль нь те одоо юу нуруугаа ахуулна гэдэг шиг тийм болцсон гэсэн үг. Хэцүү. 자, 욥은 이렇게 하나님께 마치 버림받은 듯한 그런 절망 속에서 이 고통을 호소하고 있습니다. За тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь дээр нэмэгдээ би ерөөсөө ер нь намайг баг мартсан юм шүү дээ гэсэн ийм мэдрэмжтэй тий бурхан намайг ер нь баг мартсан байх тоо гэсэн ийм мэдрэмжийн дотор ингээ амьдарч байгаа. 우리도 어떤 큰 환난을 계속 당하고 있다면은 또 기도를 해도 응답이 없다면은 이거 하나님께 나를 버리시지 않았나 이런 생각이 들 때가 있습니다. Хүмүүс ингээд одоо хэцүү асуудал дотроо залбираад байх тусам тэр нь ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй ч юм уу эсвэл тэ залбирлын хариугаа авахгүй тохиолдол байх үед бурхан юу нөө өгсөн юм шүү дээ гэж бодох нь амархан байдаг. 그러나 하나님께서는 절대로 성도를 버리지 않습니다. Гэтэ бурхан бол өөрийнхөө итгэгчийг өөрийнхөө хүүхдээ хизээж өргөдөггүй. 아멘. 한번 택한 백성은 절대로 버리지 않는 하나님이시라는 거. Тэгээ нэг удаа сонгогдсон ард түмэн бол та сонгогдсон үнэлгэж байгаа бол бурхан таныг хизээж шаяхгүй. 그렇게 하나님은 우리 사랑하는 성도들을 사랑하기 때문에 절대로 한번 택한 백성은 버리지 않으십니다. Тэгээ бурхан тэг бидний өөрийнхөө тэр итгэвч хүмүүст хайртай. Тэг нэг удаа сонгосон бол таныг хайрлсан хэвээрээ л байх бол. 아멘. 히브리서 13장 5절 말씀을 한번 볼까요? Еврей 13-ийн 5-ыг хэдлээ харъя. 한번 찾아보세요. 네. Еврей 13-ийн 5. 히브리서 13장 5절에 보면은 돈을 사랑치 말고 있는 말을 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. За 13-5 дээр үгээр байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байгаа. Учир нь тэр өөрөө
би чамайг хизээж орхихгүй. Мөн чамайг хизээж хаяхгүй. Мөн чамайг хаяхгүй гэж айлтсан. 아멘. 네, 그러니까 하나님은 결코 너희를 버리지 않고 또 너희를 떠나지 않는다. 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐 эссэн үслээ бурхан та нарыг хаяхгүй, бурхан та нарыг орхихгүй гэж байна. Энэ гамбаа ямар хурдан хувцас болоод байдаг тийм. Нэг архаа улаан хувцас, нэг архаа цагаан хувцастай. Нэг архаа өснө нөгөөтөд өснө хурдан угаад нөгөө ямар хурд. 그러니까 자기가 하나님이 마치 버린 것처럼 느끼는 것이지 하나님은 절대 버리지 않는다는 것입니다. Тэгээ бидний мэдрэмж нь л юу гэдэг те хүн нөгөө нэг өөрөө юу гэдэг хүн өөрийнхөө мэдрэмжээр муу бол орхисон юм шиг сайн байвал нөгөө орхиог юм шиг боддог ингэж явдаг болохоос биш бурхан бол те нэг орхиол нэг болоол те сайн нэг гамбахын юу шиг дэлгэцийг нэг өөрсгөдөөл дахиад өөрсгөдөөл байна гэж байхгүй. 신명기 31장 6절 말씀도 한번 보세요. 예, дэдхүүл маамны манайхан 31-ийн 6-ыг харъя. дэдхүүл 31-ийн 6. 신명기 31장 6절에 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 그들을 두려워하지 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것임이라. 반드시 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라. 그랬습니다. За энэ дээр дэдхүүл 31-ийн 6-аар ивэл тууштай бөгөө зоригтой байна. Чамтай хамт явдаг нэгэн бол эзэн бурхан чинь юм аа. Тэр чамайг орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй учраас тэднээс бүү эмээ. Бүү балмагдан цоч гэвэ гэсэн. 아멘. 하나님이 떠나지 않고 버리지 않으신다는 거 믿으십니까? 아멘. бурхан танаас орхихгүй, таныг хаяхгүй гэдэгт та итгэж байна уу? 아멘. 아멘. 감사하잖아요. 아유. 사실 우리가 어떤 하나님 앞에 뭘 잘해서 하나님이 버리지 않고 떠나지 않는 게 아닙니다. Тэгээ үүндээ нэг бид нар одоо юу гэх юм дэлхийн чухам шилмлүүд нь учраас бурхан биднийг нэг барихгүй орхихгүй дуудаад байгаа юм бол биш шүү дээ, тийм. 하나님 우리를 사랑하셔서 택해 주셨기 때문입니다. Харин үсэндээ бурхан биднийг өөрөө хайрлсан тэр бас өөрөө биднийг сонгосон учраас хайр гэж. 우리 택함 받은 성도는 예수 그리스도의 보배로운 피로써 죄 사함을 받았기 때문입니다. Тэгээ бид нар сонгогдсон гэж хэлж байгаа энэ хүмүүс л юу вэ? Эзэн Есүсийн тэр нандин цусаар тийм нэгүүлслэр бид нар аврал гэдэг зүйлийг эрхийг авсан учраас бурхан биднийг сонгосон гэж хэлж байна. 그러니까 독생자의 피로써 죄를 사해 주신 그 자녀들을 어떻게 하나님이 버릴 수가 있겠습니까? Тэгээ эзэн бурхантай өөрийнхөө ганц хүүгийнхээ золиосоор биднийг зольж авсан биш үү? Тийм байдлаа тэр их өмнөр авсан энэ сул дорой хүмүүсээ бурхан өөрөө хаяхгүй гэсэн. 우리 사람도요. 특히 여자분들 자기가 배 아파서 난 아이가 좀 자기한테 좀 못마땅하거나 말을 안 듣는다고 해서 버릴 수 있겠습니까? Тэгээ бид нар яг өөрсдөө болохоор яг л ялангуяа эмэгтэйчүүд гэсэндээ тийм хайж чадахгүй байдаг шүү дээ тийм. Өөрөө зовж өвдөн байж төрүүлсэн хүүхдээ үг сонсохгүй ингээд аашлал гэхээс биш орхин гэж байхгүй шүү дээ тийм. 우리 인간도 육신의 자녀들을 결코 버릴 수 없는 것처럼 하나님은 더군다나 자기 아들의 피로써 구속함을 받은 백성을 어떻게 버리겠습니까? Тэгээ бурхан хүн тий сул дорой атлаа чи өөрийнхөө хүүхдийг орхихгүй гэж бодож байгаа бол тэг тусмаа тий өөрийнхөө хүүхдийн цусаар золсон хүмүүсийг бурхан орхино гэж юу? 욥이 너무 큰 지금 고통을 당하기 때문에 마치 자기를 하나님이 버리신 것처럼 느껴지지만은 그러나 하나님은 결코 버리지 않으시고 함께 하신다는 것을 굳건히 믿고 나가는 겁니다. Тэгээ бурхан тий харин Йов ясгэлэрээ энэ шиг ингээд яаж хэлэх талархаж байгаа гэсэн үг. 사람이 평안할 때는 뭐 하나님의 은혜를 잘 깨닫지 못하다가 어려움을 당하고 또 육체의 질병으로 인해서 고통을 당할 때에 하나님을 더욱더 의지하게 되고 하나님의 사랑을 깨닫게 되는 겁니다. Тэгээ яаж хэлэх чинь одоо юм дээр тий бурхан яаж хэлэх чинь энэ бурхны Йовын яаж хэлэх чинь одоо нөгөө нэг юун дээр Йов энэ бурхны сэтгэлийг ингээд ойлгож хичнээн өөрөө тэр бодож чадахгүй хэмжээний хэцүү байсан ч гэсэндээ өөрийг нь орхихгүй гэсэн бурхны сэтгэлийг бас ойлгож
하나님께서 욥에게 이처럼 죽을 것 같은 그런 고통을 준 것은 욥을 연단시켜서 정금 같은 그런 신앙이 되게 하시려고 마침내 복을 주시려고 하는 것입니다. Тэгээ бурхан харин Йовыг тэгвэл яагаад ингэж нэг хэцүү байдалд оруулаад байна. Тэгэхээр тэр яаж юм хэрэг эцсийн дүндээ Йовд өгч байгаа тэр одоо тий бэлдсэн зүйл нь тий энгийн зүйл биш байсан гэж тий. Амен. 마침내 복을 주신다는 거. 신명기 8장 16절에 보면은 내 열조도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 보이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라 그랬습니다. За тэгээд дэд тул номны 8:16-аас ингэж байна. Чамайг номготхон чамайг сорж шалгачаад эцэст нь чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд тэрээр чиний эцэг өвгөлт ч мэддэггүй байсан маннагаар цөлд чамайг хооллож байсан билээ гэсэн. Амен. 지금, дэд тул 8:16. 네, 지금 현재는 고난을 당하고 또 낮추시고 또 시험을 당하지만은 하나님은 그걸 통해서 연단시켜서 마침내 복을 주신다는 거 믿으시기 바랍니다. Тэгээ эзэн энэ хэлсэн тийм ээ. Магадгүй тэгээд одоо биднээс одоо улам явах тусам явн шангараад асуудлууд байна гэж байгаа бол та үнэхээр л Йовын түүхийг санах хэрэгтэй. Бидний бурхан бол заавал төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн. Амен. 참으로 예수 그리스도께서 나의 죄를 사해 주시기 위해서 십자가에서 피 흘리셨다는 것이 마음에 믿어지는 사람은 절대로 주님을 버리지 않는 것입니다. Тэгээд бид нар яадаг гэхээр эцсийн дүндээ бурхан эзэн Иесээр дамжуулаад намайг аварсан шүү дээ. Би түүний түгээр аль хэдийн аврагдсан гэдгийг бүтэн мэддэг хүн ямар ч тохиолдолд байсан гэсэн итгэлээсээ ингээд урагдаггүй. 세상 사람들도요. 그 마침 자기가 무슨 어떤 물에 빠져서 죽게 생겼을 때 건져서 살려줬다고 합시다. 그러면은 평생 자기를 살려준 그 생명의 은인이라고 해서 잊지 않고 삽니다. Тэгээ жирийн хүмүүс ч гэсэн тэгдэг. Одоо юу гэх намайг би нэг усанд ингэж живж явах бол намайг хиндэг аварлаа гэж бодоход би тэр хүний ачийг нь яадаг гэхээр насан туршдаа санддаг. Тэр хүн байгаагүй л өдөрт би чадарсан байх болсон да гэдэг өргөлж ингэ ярьж талархдаг. 육신의 생명을 살려준 것도 그렇게 고마워서 평생토록 잊지 않고 사는데 하물며 우리의 영혼을 죄 가운데서 구원하신 그 주님의 은혜를 잊어서 되겠습니까? Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тэгвэл яах вэ? Тэр хэмжээгээр бүх хүн тэгж яхад чинь тий жирийн хүмүүс хүртэл тэгж яах гэж яхад бид нар төлөө яах байсан юм бэ? Бид нар Монгол бүхстэй байсны төлөө охиндоо яах вэ? Талархах хэрэгтэй тий. 만약에 그 주님의 그 구속의 은혜를 잊어버린다면은 사실 세상 사람들만도 못한 것입니다. Тэгэхээр бид нар тий одоо юу гэдгийг энэ дэлхийн тэр тамийн тэр хэцүү зовлонгоос бид нэр аврагдсан гэж бодож байгаа бол энэ гоё авралыг болон дэлхийн бүх хүмүүс авах хэрэгтэй тий. 그 다음에 18, 19절 말씀을 보겠습니다. За 18, 19-를 харъя. 네, 하나님의 큰 능력으로 하여 옷이 추하여져서 옷깃처럼 내 몸에 붙었구나. 하나님이 나를 진흙 가운데 던지셨고 나로 티끌과 제각게 하셨구나. За 18, 19 дээр үгсэн хэлэр чинь хувцас хунрыг минь базан авч хүрэмний минь зах мэт намайг боож байна. Тэрээр намайг шаварт хайсан бөгөөд тийхүү би шороо үнс мэт болвоо гэсэн. 요번 아주 심한 그 피부병으로 인해서 그 진액이 나와서 옷이 이렇게 옷깃처럼 이렇게 몸에 달라붙고 옷이 아주 추하게 됐다는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл хувцас шиг яана гэсэн юм бэ? Тэ бүр бүх талаас нь байрна гэж тэ. 그 피부병으로 해서 거기서 나오는 그 진물이라고 할까요? 그 고름이라고 할까요? 이게 달라붙어 가지고서 그것이 마치 옷처럼 됐다는 거예요. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ хувцас гэж ярьж штэ. Хувцас гэж ярьж байгаа юу гэсэн утгатай хэлээрээ ингэ нэг юу яадаг штэ. Одоо та мэтгэл ах та тэ. Ямар нэг юм гарчаад ингээд нэг эдэн гоождаг штэ.
Тэгээ тэр нэг хатчлаар нэг хувцс шиг ёо дотор орсончлаа тийм. Тэгээд хувцс ингээ хувцсанд наалтчлаар ингээ хувцс шиг ингээ тийм арьсан дээр ингээ барьсан гэсэн үг гэж. 그래서 너무 고통이 심하니까 그 진흙과 재를 바르고 티끌을 무릅쓰고 있었다는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр зовлон нь үнэхээр ингээд нөгөө хэцүү учраас яаж нэ тэр одоо шороогоор хүртэл ингээд тэрийг үржин гэсэн шүү дээ тийм. 그러니까 하나님이 나를 진흙 가운데 던지셨고 나로 티끌과 재 같게 하셨구나 그랬습니다. Тэгээд хараас төрслөөр бурхан намайг шаварт тийм шаварт хайсан гэж чинь тийм. Би тэгээд яг л ингэ хаягдсан өмс шороо шиг болсон гэж хэлсэн. 이것은 욥의 고통은 하나님께서 능력으로 주신 고통이라는 것입니다. Эндээс бид нөхлөө энэ бол юу гэсэн үг вэ? Йовын тэр зовлон нь ямар нэгэн хүч чадлаар өгөгдсөн зовлон гэдэг хэлээс харж байна. 이게 하나님께서 욥으로 하여금 고난당하도록 하나님이 미리 그 계획하셨다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бурхан Йовыг Йовоор дамжуулан Йовыг одоо сорихын тулд урдчлаа тэрээр ингээд тодорхой тогтоосон гэсэн үг. 야, 그러면 그렇게 하신 목적이 뭐겠습니까? Тэгвэл тэгэж хийсэн зорилго нь юу гэж таах вэ? 그것은 바로 욥을 연단시켜서 뭐 주게 한 거예요? 마침내 복을 주게 한 것입니다. Тэгээ энэний зорилго нь тэгвэл Йовыг урдчлаад тэгээ онилцсон байсан зорилго нь юу гэхээр түүнийг илүү цэвэрлээд илүү тэгээ хүчрхэгжүүлээд тэгснээрээ түүнд илүү их ёроолыг өгөхийн зорилготой байсан гэсэн. 자, 우리가 이걸 알아야 돼요. 이 세상에서 악한 자들은 잘 되고 평안하고 부유하게 살고 하나님을 바로 섬기려고 하는 성도는 고난을 당하는 경우가 많이 있습니다. Бид нар мэдхэд энэ дэлхий дээр яадаг гэж чинь тэг за тэд нар арай гэсэн хүмүүс нь жаргаад байгаа юм шиг, олоод байгаа юм шиг, баяжаад байгаа юм шиг харин эсэргээрээ эзэн минь гэдэг эзэн нэрээ дуудаад эзэн дотор байх хичээж байгаа хүмүүс нь тэг дандаа алдаад байгаа юм шиг, хоцроод байгаа юм шиг тэг ийм мэдрэмжүүд ингээ авч магадгүй. 이걸 보면은 하나님 너무 불공평하지 않느냐 이렇게 생각하는 사람도 있을 것입니다. Тэг бид нар тийм байдлыг хатлаарэ за бурхан энэ арай биш юм уу? Арай юм шүү гэдэг. 또 어떤 사람은 그런 하나님이라면 나는 안 믿겠다 이런 사람도 있어요. Тэгээ зарим хүмүүс хэлсэн чинь за бурхан чинь ийм юм бол ер нь итгэхэд дэмий юм шүү. Анхнаасаа зөвөр хол байх хэрэгтэй юм шүү гэж бодох гэдэг. 그냥 하나님이 믿는 성도에게 복을 주시고 잘 되게 하시고 평안하게 하시고 건강도 주셔야지 왜 이렇게 고난을 주시냐 그겁니다. Тэгэхээр бурхан тэргээрээ тэгвэл бурхан итгэж нарыг зөв арай алгаар оруулах хэрэгтэй юм шүү тий. Илүү гоё байлгаад, илүү сайн байлгаад, илүү дүүрэн байлгаад, тий илүү эрүүл байлгаад ингэмээр юм шүү гэдэг. 만약에 여러분들도 뭐 하나님이 고난 당하게 하시고 환난 당하게 하시고 질병도 나게 하시고 그렇게 하신다면은 하나님 안 믿고 떠나시겠습니까? Тэгээ бид нар тий магадгүй одоо юу гэдэг тий одоо юу гэдгийг та нар бас бодож үзэх хэрэгтэй. Та бурхан танд өөрийгөө ингэж илчлэх үедээ за одоо чи тэднийг хэдэн хоногийг мэдэхгүй ч гэсэндээ би чамайг одоо шалгана, зовоон, тарчлаан тий би чамайг ингэн нэг гэвэл ер нь тий за тэгээ бурхан мэн гэх хүн хэр олон бол. 이게 하나님의 말씀대로 바로 살려고 하니까 이런 고난이 옵니다. Хүн гэхдээ яадаг гэхээр эзний үг байдаг. Эзний үгийн дагуу би явах гэж хичээх үед асуудлууд ингээд үүсдэг тийм ээ. 그런데 성경대로 살지도 않고 하나님 믿지도 않는 사람들은 하는 일마다 잘 되고 건강하고 뭐 평안하고 부자 되고 이런 모습을 보고 우리가 그 실족하지 않아야 됩니다. Гэтэ бид нэр харин эсрэгээр нь за би үгийн тал зогсогч, өмнөний тал зогсогч юм чинь асуудалтай тулгуурлуул явах гэж боддог. Гэтэл тэгээд одоо гүйжсэн тэгээд амьдраад явжсэн чинь хажуугаар зөвөр нөгөө үгэн тал зогсохгүй тэгээд өөрийнхөө явж байгаа нөхдөд чинь сүргээл шун гэдэг өнгөрөөд тахлаар яадаг гэхээр хүн тэгээд яах вэ гэж бодох гэдэг. 제가 제일 좋아하는 성경 구절 중에 한 구절들 저번에도 몇 번 말씀드렸지만은 빌립보서 1장
29절 말씀, 여러분들도 이 말씀에서 은혜를 받으시기 바랍니다. За би таарыг харин хэрвээ одоо яг мэдээч хэрэг хүний амьдрал олон тохиолдолд би таарыг өөрийнхөө дуртай нэг ишлэлээс хуваалцъя. Та бас тэрийг яаж аваарай. Одоо тэгээд тусгаж аваарай. Филиппой 1:29. 자, 옆에 성경 있으시면 한번 다 찾아보세요. 빌립보서 1장 29절. Та нар Библи гэж мэдэх үү? Библи байна уу? Библи байгаа бол хамт уншаарай. Хамт олоорой. За Библи гэдэг юм чинь бас 2 утгатай байгаа. Тэрний шинэ гэдэг дээр нь орох юм. Тэгээ Эфесээр гэсэн Филиппой гэдэг хэсэг байна. 네, 다 같이 읽어보겠습니다. 저는 한국말로 읽을 테니까 여러분은 몽골로. 1:29. 자, 시작. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하심이라. 자, 그리스도를 위해서 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 그를 위하여 또한 뭣도 받게 하심이라. 고난도 받게 하심이라. Хэлсэн тий. Христийн төлөө түүнд зөвхөн Христийн төлөө Христийн өдөр нь юу хэлж байгаа юм бэ гэсэн чинь түүний төлөө бид нэр зөвхөн итгэх бус бас зовхон ч гэсэнтэй сойрхогдсон шүү. Сонгогдсон арт хүлээн гэж хэлсэн тий. 아멘. 자, 그러면 예수 그리스도를 믿음으로 인해서 당하는 고난은 그건 저주일까요? 복일까요? Төлөвлөлөө бодож үзье. Тэгвэл Есүс Христ итгэсэн итгэлээ өгснөөс үүдээд гарч ирж байгаа асуудал болон зовлонгууд нь тэгвэл энэ тэгвэл ерөөл юм уу? хараал юм уу? 그건 분명히 하나님께서 우리에게 주시는 복인 줄로 믿으시기 바랍니다. Энийг бид нэр ихтэй анхаарах хэрэгтэй. Энэ би төрийн төлөө доктор байснараа ямар нэг асуудал орж ийнаа гэвэл энэ жинхнээсээ ерөөл гэж та мэдэх хэрэгтэй. 이렇게 악한 자들은 세상에서 잘 되는데 하나님을 바로 섬기려는 성도는 고난을 당하는 그 이유는 뭐냐? Тэгэхээр харахад ямар нэгэн байдлаараа одоо тэр юу те итгэвч биш эзний биш хүмүүс болохоор чинь өөрийнхөө л зур амьдрах гэдэг. Гэтэл тэгвэл бид нэр заавал тэгж нэг өөртөө бурхан руугаа гүйж очиж те бурхныхаа өмнө дуулууртай байх гэж хичээж хүмүүсийн хардгаар бол те дурандаа зогсох юм ба гэдэг шиг те тэгж амьдрч чад бол шалтгаан нь юу? 이 악한 자들은 결국은 멸망당할 자들이기 때문에 이 세상에서 잠깐 동안은 뭐 그들이 노력하는 대로 잘 되도록 내버려 두시는 겁니다. харин бурхан яаж ирлээ чинь тэр хүмүүсийг магадгүй тухайн цаг үед нь те чимээг орхиж болно. Гэхдээ яаж ирлээ чинь тэр цаг үеийн төсөл ирэхээр яах гэж их чухал. 그러나 우리 성도는 마침내 복을 주시기 위해서 연단을 시키시는 것입니다. За гэхдээ эцсийн бурхан яасан бэ? Эцсийн дүндээ тэгвэл итгэгч нарын хувьд бид нар юг хардгийг юм уу чинь эцсийн дүндээ ирэх үеийг харж байгаа гэсэн үг. 이 연단을 받아야만 이 정금과 같은 이 순금과 같은 믿음이 만들어지는 겁니다. За тэгэхээр энэ яг л чи энэ цаг үеийн төлөөх итгэл маань ирээдүйд таны өмнө те эцсийн өдөр ирэхэд хэрэглэгдэх энэ одоо гол төлбөр гэсэн үг. 그래서 야고보서 1장 2절로 4절에 보면은 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알미라. 또 인내를 온전히 이루면은 조금도 부족함이 없게 하려 함이라고 했습니다. За тэр төвчээр гэсэн те төвчээр гэдэг зүйлийг өгж байгаа нь яасан бэ? Энэ биднэрт эцсийн дүндээ жоохон ч гэсэндээ дутуу зүйл байхгүй төлөөх биднэрт өгж байгаа зүйлээ гэж хэлсэн. 시험과 고난은 우리 성도를 온전하게 해서 부족함이 없는 믿음으로 만드는 것입니다. За тэгэхээр энэ дээр яаж ирлээ чинь альва зүйл дээр шалгалт сорилт те асуудлууд ирлээ гэхэд бид нар бүх зүйлийг юугаар хэмжлэе? Итгэлийн хэмжээрээр давж гардаг гэсэн. 그러니까 성도가 당하는 고난과 그 시험은 우리에게 복이라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар тэр одоо итгэгч хүн болгонд ирж байгаа тэр итгэлийн төлөвшөл, итгэлийн сорилт гэдэг зүйл нь нэг талаа биднэрт ерөөл гэсэн үг.
히브리서 12장 11절 말씀에도 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자에게는 의와 평강의 열매를 맺느니라 그랬습니다. За тэгэхээр одоо тэр харах юм бол эцсийн дүндээ тэр тэр сорилтоор тэр шалгалтаар дамжуулаад яах вэ гэхээр үр жимс ургах одоо тэр үндэс нь тавигддаг гэсэн. 우리 성도가 하나님 앞에 범죄하기 때문에 하나님께서 그것을 깨우치기 위해서 고난을 당하게 하시는 것은 그것은 징계입니다. За тэгэхээр итгэгч нар тэгвэл бид нар 목사님 그러면은 그 성도가 그렇게 하면 징계라고요? 그렇죠. 성도는 사랑하는 자녀니까 자녀들이 잘못할 때는 우리에게 오는 고난은 그 징계, 매를 때리는 거죠, 한마디로. 근데 бид нар ингэдэг. Тэгвэл бидний одоо тэр нэг 주선의 목사님 그럼 다시 한 번만 마지막 내용은 해주세요. 성도에게 오는 그런 고난은 네. 하나님 네. 우리를 징계하시는 것입니다. 네. 징계한다고요? 네. тэгэхээр бид нар 죄를 범했을 때 범했을 тэгэхээр мэдээж хэрэг бид нар яадаг гэхэлэр чи ялгаа авахгүй бурхны өмнө бүгдээрээ хүмүүс байлаж гисэндээ асуудал гардаг өөрийнхөө махбодоор дамжуулаад гэдэг тийм асуудал ч гэсэн гаргана. Эзэн харин яадаг гэхэлэр тэр болгон дээр нь заавал цалгажуулалт болон шийтгэлүүдийг өгдөг. 그러나 믿지 않는 사람들이 죄를 범하게 되면은 그건 하나님의 심판입니다. Тэ итгэж биш хүмүүсийг тэгвэл яадгийг чимээгүй байгаа даа юм шиг санагдаг тий. Гэтэ биш тэр яадаг дараад нь юу гэдэг заавал бас шийтгэл ирдэг гэсэн. 자, 그래서 우리 성도는 그 고난을 통해서 인내와 소망을 배우게 되고 하나님을 더욱더 의지하게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ чинь хүн асуудалтай байх тусмаа илүүгээр бурханд ингээд найдаж эхэлдэг тийм ээ. 그러니까 성도가 고난을 통해서 연단을 받고 마침내는 복을 받게 된다는 그 말씀은 로마서 5장 3절로 4절에 보면 잘 나와 있습니다. Тэгээ Ром 5-ын 3 4 ишлэгийг харах юм бол тэн дээр үлэр чинь хүн итгэвч юм ялангуяа итгэлээр дамжуулаад хэрсүү болж байгаа агуулга гарч байгаа. Ромас 5장 3절 4절. 우리가 전에 배웠던 욥기 23장 10절에도 보면요. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 그랬습니다. 욥기 23장 10절. Ёб 23:10 дээр бас байж байгаа. Тэн дээр харах юм бол гэвч тэр миний явах замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алтмэд дурагш гарч ирнэ гэсэн. Амен. 자, 이렇게 욥은 마치 온몸에 아주 악창이 나서 피부병 때문에 그 고름이 말라붙어서 옷이 그 자체가 그 고름이 옷처럼 됐지만은 그런 가운데서도 하나님을 더욱더 의지하고 나갔습니다. Тэгээ Ёбын хувьд болохоор тэр хувцсмэд хэцүү болсон ийм байдал дээр ч гэсэндээ тэр яашрахандаа баригдсан ийм хэцүү зүйл дээр ч гэсэндээ эзэн бурхнаасаа зуурсан байгаа тийм. 그런 극심한 고난을 당할 때 보통 하나님 의지하는 사람보다는 보통은 하나님을 원망하고 떠나는 사람이 많습니다. Тэгээ ер нь бол гэхдээ ингэдэг хэцүү зовлон донд за би боллоо гэд эзнийг орхихоос илүүгээр зүгээр эзэн рүү хандаад гомдлоосоо болоод итгэлээсээ ирдэг хүмүүс илүү олон гэдэг. 그래서 참 믿음은 이 고난 가운데서 끝까지 하나님을 의지하고 나가는 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол жинхэнэ итгэл гэдэг зүйл юу юм гэхээр яг тэр хэцүү байх үе болоход ямар ч үед байсан бурхнаасаа эцсийн зууршаа тэр байдал нь өөрөө болно итгэл байна. 환난과 핍박을 당할 때 그 사람의 참 신앙을 알아볼 수 있는 것입니다. Асуудал болоод хэцүү зүйлдээ тулгарх үед тухайн хүний жинхэнэ одоо тэр итгэлийн хэв байдлыг бид мэдж авдаг. 예, 세상 말에도 그런 말이 있어요. 나라가 어지러울 때에 충신을 알아볼 수 있고 집안이 어려울 때에 어진 여자를 알아볼 수 있다고 했습니다.
Айгу. Тэгээ ингээд тийм үг байдаг гинэ. Улс сэгсрэгдэх үед тэг үнэнч байдлыг мэдэж болдог. Харин гэр бүл дороодох үед тэг одоо эмэгтэй байдлыг мэдэж болдог гэсэн үг гэдэг нь. 뭐 집 Байдал. 부유하게 잘 살 때, 뭐 더 자기한테 잘해줄 때, 그럴 때는 보통들 다 잘합니다. 하지만 정말 가정에 어려움이 오고 극심한 환란이 왔을 때에도 끝까지 그 믿음을 잘 지키면서 자기 자리를 지키는 사람이 이게 진정한 그 어진 여자라는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тий асуудал гараагүй үед яадаг гэхээр бүх зүйл сайхан байж болно. Гэтэл асуудал гараад ирэх үед яадаг гэхээр чинь жинхэнэ нөгөө нүүр царай тий төрхүүд нь илэрдэг учраас бид нэр тэндээсээ мэдэх боломжтой гэсэн. 네, 그래서 참 이 욥의 그 육체적인 또 정신적인 그런 상황을 보면은 도저히 일반인으로서는 믿음을 지키기 어려운 상태였지만 그래도 욥은 끝까지 믿음을 지켰습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чи яасан бэ? Хэцүү байсан тий. Гэхдээ тэрээр эцсүрлээ итгэлээ сахсан гэсэн. 만약에 욥이 거기서 믿음 지키지 못하고 아마 하나님을 원망하고 저주하고 떠났더라면은 나중에 하나님께서 갑절에 그 복을 주실 수가 없습니다. Тэгээ хэрвээ яг одоо өдөрт ингээд яг ийм байдал дундаас та Йов за болий гэд ингээд орхисон бол яах вэ? Тэр өөрөө тэгээ тэ эцсийн тэр шагналыг авч чадахгүй. Тэгээ бүх юм алдаад бүтэн дуусгасан баг тий. 지금 우리도 이렇게 하나님의 일, 즉 복음 운동을 하면서 좀 어려움을 당한다고 해서 낙심하거나 좌절하지 말고 이것도 하나님이 나를 연단시켜서 마침내 복을 주시라는 뜻이라고 믿으시기 바랍니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тэгээ магадгүй эзний сайн мэдээний үлсээр тэ ийш тийшээ явах ч юм уу аль нэг зүйлд оролцох энэ бүх зүйл дээр ч гэсэндээ асуудлууд үүсэхгүй. Гэтэ бид нар эцсийн хүртэл тэсэн гэдэг энэ үгийг бид мартахгүй байх нь чухал байна. 이게 아무리 물질이 없어서 힘든 상황이라 할지라도 그 물질이 문제가 아니라 내 믿음이 문제입니다. Тэгээ хүн тэгдэг бодит байдал ямар байсан мэдэхгүй гэдэг. Гэтэл бодит байдал дээр ч юм уу хүний тэр нэг одоо эд зүйл альва хөрөнгө юу гэдгийг тэр бүх зүйлэнд хэцүүгээс болоод бүх зүйл хэзээ ч нурдаггүй. Харин нурж байгаа гэвэл юмс болдог гэхээр миний итгэлээс болж нурдаг. 이제 믿음만 있으면은 아무리 어려운 상황에서도 끝까지 헤쳐나갈 수 있는 것입니다. Тэг яагаад тэгэхээр хүн одоо хичнээн бүр тэр шалаар одоо саяны шавар тунсан шиг ийм байдалтай байсан ч гэсэндээ хүн итгэл байх юм бол буцаж тандаа босдог. 그러니까 교인들의 신앙 상태도 그렇습니다. 이런 어려움이 왔을 때 그래도 끝까지 하나님 의지하고 신앙생활 잘 하는지 못하는지 보면은 그 사람의 신앙을 알 수 있습니다. Тэгээ бид нар итгэгч нарыг ч харахаар тэгдэг. Тэр одоо тэр эцсийн дүндээ яадаг л итгэгч хүн асуудалтай учраас өөрийгөө зөвтгөх гэдэг. Гэтэл зүгээр л итгэл байгаа юу үгүй юу гэсэн юм хэм асуудал. 하나님은 의지하는 자에게 함께 하십니다. Тэгээ бурхан өөрт нь итгээд найдаад дагж байгаа нэгэнтэй хамт байдаг. 무엇을 의지하고 나가야 되겠습니까? Тэгвэл бид нар тэгвэл бурханы юунд нь итгэх юм? Юунд нь найдаж явах юм? 뭐 세상 친구, 뭐 부모 형제, 물질, 회사 이런 것들은 진정으로 의지할 대상이 아닙니다. Хүмүүс болохоор нүдэн дарагдчих зүйлсүүдийг харах гэдэг. Ажил, бизнес, аав, ээж, найз нөхөд тэгээ эдгээр зүйлүүдийг харах гэдэг. Мөнгө, санхүү, хадгаламж. 하나님만 의지하고 나갈 때 하나님께서 우리의 모든 형편을 다 아시고 가장 좋은 것으로 채워주시는 것을 믿으시기 바랍니다. Тэгээ бурхан харин яадаг шээ. Бид нар бурханд найдах үед эзэн бидний бүх зүйлийг мэдж байгаа. Ямар байдалтай хэрхэн ямар байгааг мэдж байгаа учраас бурхан өөрөө бүгдийг зохицуулж өгдөг. Бид нар бурхандаа найдах. 이런 믿음을 지도자인 우리가 먼저 가지고 그 다음에 성도들에게 그 길로 인도해야 됩니다. Тэгээ бид нар ийм итгэлийг яах ёстой вэ? Итгэгчийн одоо итгэгч нарын өдөр ахлах хийж байгаа, удирдах байгаа. Бид нар эхлээд өөрсдөө тэгээ тэр хамтыг мэдэх хэрэгтэй. Бурхантай алхах хамтыг мэдчихээд дараа нь бусдад ингэж зааж өгч замчлах хэрэгтэй. 그러니까 나는 그런 믿음이 없으면서 성도들에게만 그런 믿음을 가지라고 하면은 설득력이 없는 것입니다.
Тэгээ эсрэгээр би надад өөрт нь тийм ихтгэл байхгүй хэрнээ итгэгч нарыг болохоор тэгэж ч гэдэг араас нь түлхээд байвал хэцүү. 아무리 어려운 상황에서도 교회도 어려운 상황에서도 하나님만 의지하고 하나님께 기도하고 하나님을 이렇게 매달려서 나가면은 낙심하지 않고 나가면은 그런 모습을 교인들이 볼 때에도 힘과 용기를 얻을 것입니다. Тэгээ бид нар хичнээн асуудалтай байгаад тэгээ одоо олон зүйл давхцсан байсан ч гэсэндээ яг тийм эхлээ би эзэн бурхнаа хүндлээд эзэн бурхныгаа тэгээ эзэн бурхныхаа өмнө тэгээ ингээд зөвхт байх гэж хичээх үед тэгээ миний тэр амьдралаас миний итгэл өнөртдөг буюу итгэгч нар түүнийг хардаг. 그래서 지도자는 목회자들은 절대로 물질에 얽매여서는 안 됩니다. Тэгэхээр тэр утгаараа тэгээ итгэгч нар бол ялангуяа ахлагч нар ядгүй ямар нэгэн эд хөрөнгөтэй эд зүйлс рүү бид нар анхаарад ч юм тэрлүү илүү нэг хэд төвийнх нь бас тийм ээ. 돈 따라가면 안 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл мөнгийг дагаад бас явах ч гэсэн боломжгүй. 뭐 돈 많이 주는 교회 가고 돈 많이 안 주는 교회는 안 간다. 이건 지도자로서의 자격이 안 된 상태입니다. Тэгээ одоо чуулганд гэдэг нөгөө үйлчлэлээр очиод ч юм бас нэг тийм одоо тодорхой нэг цалин хөлс альсын ус яриад байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр тэрний их баг гэдэг дээр ч юм уу анхаарал өөр ирэхгүй хандагдах нь амархан ч гэсэн тэгж болохгүй. 하나님의 뜻이면은 어디든지 하겠다는 그런 정신을 가지고 있어야 하나님께서 그 사람을 붙드시고 쓰실 줄로 믿습니다. Тэгээ бид нар яг л эзний хүсэл байх юм бол эзэн намайг яав гэвэл би тийшээ ч явнаа гэсэн ийм итгэл дотор бид нар хүлээж авах нь их чухал. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 네. За манайхан түр амжилж байгаа дарыг. 자 이제 네 번째 대지로 20절에서 24절까지 욥이 당하는 마음의 고통에 대해서입니다. За ихэд юу зүйл рүү орж байгаа шүү. За Йовын мэдэрч байгаа. За улангууд гэсэн агуулгууд явж байгаа гэдгийг тийм ээ. 네, 20절 말씀을 읽어보겠습니다. 내가 주께 부르짖으오나 주께서 대답하시오며 내가 섰사오나 주께서 굽어 보시기만 하시나이다. За 20 дугаар эшлэл хэллээ. Тусламж эрен тань руу хашгирах боловч та надад хариулахгүй ба. 15-аас нааш салахгүй. За тэг намжрагч мика унтраа гараа та за. За. За тэг. За одоо хичээлд орлоо шөөдөлээ. За би 20 дугаар эшлэлийг унших гэж байна. Тусламж эрен тань руу хашгирах боловч та надад хариулахгүй юм аа. Намайг босгоход та харж анхаарахгүй юм аа. 아니, 거기 날씨는 좀 요즘 여름 날씨인가요? 아니요, 아주 추운데요. 남주만니는 집이 아주 따뜻한 것 같아요. 우리는 너무 추워서 저는 여기서 지금 난로를 안고 있는데. 시원하게 계시길래 또 난 더워서. 그러게요. 남주박씨 таныг хараад энэ Монгол 100 болцсон юм уу гэнэ. Би хэлээ үгүй би энэ тент тэрээс сууж байна. Намжлбагч гэрэн дулаахан баг шиг байна гэдэг. Би яг тент тэрээс сууж байна хүмүүс. Аа хүүтэй. 자, 20절 보면은 욥이 고통으로 인해서 주께 일어서서 도와달라고 부르짖으면서 강구했지만은 주께서는 대답도 않고 또 돌봐주시도 않았다고 합니다. За Йов те үнэхээр хэцүү байсан учраас яасан гэсэн бэ? Эзэн бурхан руу хандаад хашгирсан гэж. Өө зэ ингээ хашгирсан. Гэтэ бурхан яасан гэсэн бэ? 하루치고 harчаа анхаарахгүй байгаа юм шиг санагдсан гэж. 이게 주께서 대답도 안 하시고 또 돌보시지도 않는다는 것은 하나님께서 그 욥의 사정과 욥의 부르짖음을 알면서도 이렇게 도와주시지 않는다는 뜻입니다. Тэгээ бурхан яа хэлж эзэн над руу би хашгирсан чинь эзэн сонсоочгүй гэсэн нэг хэлээр эзэн бурхан явын бүх зүйлийг мэдчихэж чаач гэсэндээ хажууд нь тэгээ Йов руу хашгирсан ч гэсэн ямар шаруугүй гэсэн үг тийм. 근데 하나님께서 지금 욥이 당하는 이 고난을 다 아시고 계시고 다 보고 계시지만은 그러나 보고만 계시지 도와주시지 않는다는 것입니다. Тэгээ бурхан бол бүх юмыг мэддэг. Тэр Йовын ямар нөхцөлтэй байгаа ч мэдж байгаа. Гэхдээ бүгдийг харж байгаа. Харж байгаа хэрнээ дуугаа байгаад. 자, 이 말은요. 잘못 생각하면 안 돼요. 이 말은 욥이 하나님을 원망하는 말이 아닙니다.
Гэтэ Яав ингэ хэлсэн тийм ээ. Та яагаачгүй, та тэгээчгүй, ингэвчгүй хэлсэн те. Та хариулахгүй юм, анхаарахгүй юм гэж хэлж байна. Гэтэ энэ ингэж байгаа энэ агуулга болохоор Яав юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар бурхан руу хандаад гомдлож байгаа агуулга бол биш байгаа. 자기의 모든 기도를 들어주시고 당장에 응답을 안 해주시지만은 그래도 다 알아주고 계시다는 겁니다. Гэхдээ бурхан Яав бурханы хувьд тэр чинь түүний бүх залбирлыг сонсохгүй байгаа юм шиг, бүгдийг ингээ анхаарахгүй байгаа юм шиг боловч гэхдээ бурхан яаж байгаа түүнийг ингээ анхаарч л байгаа, тэрвэрч л байгаа. 하나님께서 사랑하는 자들을 시험할 때에는 기도를 해도 잘 안 들어주는 것 같고 또 하나님께서 알아주지도 않는 것 같은 때가 많이 있습니다. Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг те өөрийнхөө хайрлаж байгаа хүмүүсийг тэгэхээр яг тийм байдлууд гарч ирдэг. Эзэн рүү хандаж хашгирсан чинь эзэн сонсогчгүй байгаа юм шиг, хариулахгүй байгаа юм шиг ийм мэдрэмжүүд их өгдөг. 그러니까 그것은요 마치 뭐와 같으냐면은 그 선생님이 보통 때에는 학생들이 질문을 하면은 잘 가르쳐 줍니다. 하지만 시험을 치를 때에는 학생들이 물어보면 가르쳐 줍니까? 절대 안 가르쳐 줍니다. Тэгээ энэ юутай адилхан хэлээд байдаг. Багш хүн гэдэг шүү дээ. Багш хүн жирийн үед нөө сурагчтайгаа юм асуулаар нэг нэгэнгөө хариулж өгдөг шүү дээ. Тэгээ шалгалтын үед яадаг вүлээ? Багш руу хараад чинь үр дүн байхгүй гэж. Багш үрч хариулахгүй те. Яг тэрнтэй ижилхэн гэнэ. 이게 하나님도 마치 그와 같다는 겁니다. 이제 시험 치를 때는 기도해도 안 가르쳐 주는 거예요. Тэгээ бурхан яг тэгдэг те залбирах үед ч гэсэндээ хариулахгүй. 그럼 왜 안 가르쳐 주느냐? 하나님께서는 미리 성경에 다 가르쳐 주셨기 때문에 시험 때에는 대답도 안 하시고 물어봐도 알려주지 않습니다. Тэгээ яагаад гэж хэлэхээр бурхан жирийн үед амьдрал дээр нөгөө хичээлд ороод байгаа байхгүй. Библийг хамжлаад зааж өгөөд тий амьдрал дээр бид хичээл ороод шүү дээ. За тэгэн бол тэр одоо асуудалтай үед нь ямар юм бэ? Бид нар чихэн шалгалт авчаад бид нар чихэн шалгалт өгч байгаа юм гэсэн. Шалгалт өгч байгаа үед бурхан хариулахгүй тодорхой. 그러니까 우리가 이 시험의 때에 하나님 앞에 막 기도해도 하나님이 응답해 주지 않는다고 그래서 불평하지 말라는 겁니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ? Ямар нэгэн сорилтын үед, шалгалтын үед те бурханаас хариулт авахгүй залбирч болно. Гэхдээ бурхан хариулахгүй тодорхой гэж хэлж. 자, 그 답을 어디서 찾으면 됩니까? Тэгвэл хэдүүлээ тэр залбирлын хариултыг хаанаас олвол зүгээр. 그 답은 어디에다 있습니까? Тэр одоо хариулт нь хаана байх вэ? 바로 성경에 나 있습니다. Тэгээ тэр нь болохоор жирийн үед биднээс үргэлж зааж өгч яадаг Библиэлд байгаа гэсэн үг. 그러니까 성경에서 시험의 때에는 그 답을 찾아야 돼요. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр яг шалгалт авах гэж үед ялэр хичээл рүүгээ итнэ дэвтрээ авахдаг шүү дээ. Тэрэн шиг Библи авах хэрэгтэй. 여러분들도 혹시 그 학교에서 시험 볼 때 생각이 안 나서 답을 못 쓰는 경우가 있잖아요. 그러면 시험 끝나고 난 다음에 그게 무엇인가를 알아보려면 어떻게 하죠? Бид нар ингээд гэдэг шүү дээ. Зааш хичээлдээ сурагч үе бодох юм бол шалгалт өгдөг тийм. Шалгалтын дээр шалгалт гэсэн нөгөө нэг сэдвийн юустой ойлгохгүй мартцсан. Юусоо санахгүй байх юм л яадаг лээ. Шалгалтын дараа өөстэй тэр юу хэлсэн болоо гэд яадаг вэ? Дэвтрүүдээ өнгөчдөг тийм. Хаана нь юу бичсэн байлаа да гэж боддог шүү дээ. 자, 시험을 끝나고 나서 자기가 쓰지 못한 답을 알아보려면은 바로 교과서를 찾아보잖아요. Тэгээ хүмүүстэй би мэдэхгүй байсан тэр зүйлийг мэдхийн тулд яг тийм дэвтрээ юм уу номоо юм уу те 근데 уншсан ухдаг. 그렇게 시험 맞춰봤어요? 안 맞춰봤어요? 대답들 해보세요 한번. За та нар чинь тийм юм тохиолдож юу гэнэ хүмүүсээ. Ер нь бүгдээр мундгүй сууж байгаа мó эсвэл шалгалтын дараас нь яадгүй багш руу нэг өрөвдөлтөй харцаар харж ирсэн. Туслаад өгөөч юу багшаа ёо. За ганцхан удаа гэдэг жисэн. Тэгээд сууж өсөө. Яг тийм байна. Яг гоё. 해봤죠? 다. Би ч хуулаад бангадуулж исэн шиг. Мадам 겁니다. 그렇죠. 예. 자, 그러면 우리 시험에 대해서 이렇게 예로 시험에 대해서 말씀하시니까 아주 그 뭐랄까 잘 맞추신 것 같다고. 그렇죠. 자, 그러니까 우리도
하나님께 시험을 받았을 때, 하나님의 시험을 치를 때, 그것을 어떤 때는 통과하지 못하고 불합격했어. 그러면, 내가 그거 왜 불합격했을까? 그것을 어디서 찾아봐야 되겠어요? 바로 성경에서 찾아보는 거예요. Тэгээ бид нартай яхаа аргагүй. Ерөнхийдөө бол бид нар ч одоо амьдралаараа амьдрах байгаа энэ хугацаанд үргэлж шалгалт өгөөд амьдраад байгаа юм шүү дээ. Одоо миний амьдралын энэ өдөрт авах шалгалт нь юу мэдэхгүй. Зарим тохиолдолд шалгалт дээр F аавна, зарим дээр D аавна, зарим дээр тэгээд яатаа гэхээр юун дээр алдчих та гэж эргэж харна. Дахиад тэрнийгээ шалгалт өгөөд дахиад C-рүүд өхнө гэдэг шиг тэгээ ингэж амьдарч байгаа л одоо 성경에서 있죠. 그래서 시험이 올 때는 뭐 하라고 그랬어요? 온전히 기쁘게 여겨라. 그 말씀이 야고보서에 나와 있죠. Яг гоо номдэр гэдэг те та шалгалтаа өгөхдөө хүмүүс яах вэ гэхээр шалгалтанд соригдохдоо бүрэн баярлаарай гэж байдаг те. шалгалтаа өгөхдөө баяртай өгөөрэй гэсэн. 야고보서 1장 2절에 나와 있습니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여겨라. 했습니다. 야곱 номны 1-ийн 2-р эшлэл дээр байж. 자, 그래서 내가 시험을 당했어요. 근데 내가 그걸 깨닫지 못하고 막 불평하고 원망하고 하나님 그럴 수가 있습니까? 내가 왜 이렇게 어려움을 당하게 하십니까? 그래 놓고 나니까 시험에 합격을 못했어요. 나중에 보니까 내가 시험에 불합격했구나. 어떻게 했어야 되냐? 정답을 찾아보니까 야고보서 1장 2절에 기쁘게 여기라고 했는데 기쁘게 여기지 못했구나. 나 이거 불합격이다. 이렇게 딱 찾을 수 있잖아요. Тэгээ бид нар яадаг гэхээр шалгалт аавар гэдэг мэдсээр байгаа. Тэгэн гоотаа хичээлээ уншихгүй байгаа. Ерөнхийдөө амьдрал дээр хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Тэгж байгаа бурхан шалгалт авдаг. Тэгэхээр нь яг л юу шалгалт вэ? Ийм байсан юм уу? Ийм гэж юу яд ингээд. Тэгж жаад унчин, гомдолж жаад унаад. Тэгж жаа буцаагаад Библийг хараад Библиэс эзэн минь би яагаад унчих? Би ер нь сайн байсан шүү дээ гэж бодож чагаад Библийг ухна. Тэгж жаад харангууд чинь одоо тийм шалгалтанд баярл соригдтоо талрах гэж хэлсэн. Дээр нэмээд Библийн хэсгээр би чамд аль хэдийн ингээ хэлсэн байсан ингээ хэлхийг харахтаа хүн яадаг гэхээр тэгж унаж босож явж ээж хүн хэрсүүжиж суралцдаг гэж. 그러니까 시험이 올 때에 합격하는 방법은 첫째는 금방 말씀하신 것처럼 온전히 기쁘게 여겨야 됩니다. За тэгэхээр шалгалт ирэхэд яа гэсэн бэ? Хамгийн түрүүнд биднийг та нар баярлаарай гэсэн талархах хэрэгтэй. 두 번째는 12절에 있는 말씀처럼 잘 참아야 됩니다. хоёрдугаар нь үсгэлэрч нэг Якобосо 1장 12-оор 말씀 гэж өгсөн. 그렇죠. 예. Яков 1-ийн 12 дээр дахиад байж байгаа. Тэн дээр үсгэлэр шалгалтыг өгөхдөө айтайхан өгөөрэй, сайн төвчээрэй гэсэн. 그러니까 이 정답은 어디에 있느냐? 바로 성경에 있습니다. За тэгэнгүүт яшгэлэр чинь зөв хариулт эцэстээ хаана гэдэг юм бэ? Библиэлд байгаа гэсэн. 다른 곳에서 정답을 찾으려고 하면 안 됩니다. Бид нэр өөр газраас үгүй ямар нэгэн зөв хариултыг хайх гэж гүрийгээд болтохгүй. 그래서 우리 성도의 고난 속에서 하나님께서 즉시 도와주시지 않고 기도의 응답이 없다고 해서 하나님이 무관심한 게 아니라는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл би залбирах үедээ залбирлаад байсан ч гэсэндээ эзнээс ямар нэгэн хариулт ирэхгүй байна гэж байгаа нь бурхан намайг юу гэдгийг тоохгүй байна гэсэн юусоо биш ээ. 더 깊은 뜻과 계획을 이루시기 위해서 하나님께서 역사하시는 것입니다. илүү гүн төлөвлөгөө, илүү гүн тэр одоо тийм зүйлсүүдийг эзэн бидэнд өгөх гэж байгаа учраас магадгүй сонсох гэж хүлээгдэж байгаа гэсэн. 그러니까 우리의 생각하고 하나님의 생각은 다릅니다. Бидний бодол болон Бурхны бодол ингээ өөр. 이사야 55장 8절 9절 한번 보세요. 그 말씀이 거기 있습니다. 이사야 55장 8절 9절이죠. 이사야 55장 8-9씩 가르쳐주세요. 하나님의 생각과 우리 생각이 다르다는 말씀이 거기 나옵니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. За энэ дээр үгсэлж учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш ээ. Миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлтгаж байна. Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг зам минь та нарын замаас өөр.
бодол минь та нарын бодлоос өндрөө гэсэн. 아멘. 예, 그러니까 내 생각보다 누구의 생각이 더 높다고 그랬습니까? Энд дэр үсэн бэ? Миний бодлоос илүү хэний бодол өндөр гэсэн бэ? 하나님의 생각이 더 우리 생각보다 하나님의 높습니다. 예. Тэгээ бурхны бодол илүү өндөр гэсэн тийм. 내 길보다 하나님의 길이 더 높습니다. Тэгээс бас миний замаас илүү бурхны зам илүү тийм өндөр гэж тийм. 그러니까 인간이 얄팍한 생각을 가지고서 자기 뜻대로 되지 않는다고 어리석게 하나님을 원망하지 마시기 바랍니다. За тийм учраас бид нар яах вэ чинь альбаа зүйл дээр тийм бурхны бодлыг эхлээд харахгүйгээр түрлэг гонгороод иж болохгүй. 하나님은 더 좋은 거, 더 큰 것을 주시려고 하나님이 지금 연단을 시키고 있는데 우리 인간은 그걸 깨닫지 못하고 아주 지극히 작은 것을 구하려고 얻으려고 구하고 있다는 거예요. Тэгээ бурхан ядлаа бид нар болохоор чинь тэр өөрийнхөө бодлыг л ингэж тулах гэдэг. Тэгээ бурхан ядлаа биднээс илүү тэр жижигхэн илүү гүн тэгээ тийм зүйлүүдийг хүсэж байдаг гэсэн. 그러니까 하나님의 생각과 우리 인간의 생각은 비교할 수 없는 겁니다. Тийм болохоор бид нар яхалж чинь бурханы бодол болон одоо хүний бодлоод өөр гэсэн тийм. 그러니까 예를 들면요. 요한복음 11장에 보면 나사로가 병들어 죽지 않습니까? Тэгэхээр бид нар яаж гэхээр чинь юу одоо бурхан яаж гэхээр чинь бурханы тэр одоо юу гэх бурханы цаг хүлээхгүй байлаа гэдээ бид нэг өгөхгүй. 그 나사로가 병들었을 때 사람들을 보내서 예수님에게 좀 와서 고쳐달라고 간청했습니다. За тэгэнгүүт энэ Лазарын үсэн мөлий эзэн тэгээд Лазар ингээд тийм Лазаруугаа маш Лазаруугаа Лазарын талаар хэлсэхгүй залбирдаг тийм хүмүүс. 그런데 예수님이 그 말을 듣고도 빨리 가시지 않았어요. Эзэн Иесус яадаг вэ? Лазар өгчлээ гэдэг үгээс сонсоод өөртөө юу тийм нисэж ч юм хурдан яаж очдоггүй тийм. 이틀을 더 머무시다가 습니다. Тэгээ бүр сонсноос хойшоод 2 хонжоор очсон гэдэг. 그러니까 나사로는 어떻게 되냐면 죽었어요. Тэгээ Лазар өгсөн тийм. 사람 생각으로는 죽기 전에 빨리 와서 고쳐줬으면 좋겠다는 생각을 가졌습니다. Тэгээ яадаг л чинь тэн дээр уул нь Иесусийг тэр сонсож явах үед нь яаж Лазар арай өгөхөйг байсан тийм. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс тэгдэг та сонсонгуудаа оцсон бол арай өгөхгүй байхад нь очих байсан гэдэг. 만약에 예수님께서 빨리 가서 나사로를 고쳐줄 수도 있습니다. Тэгээ юу гэсэн бэ? Иесус та хурдан оцсон Лазарыг тийм амьлуулж болох байсан шүү дээ гэж. 근데 예수님은 죽은 다음에 가셨어요. Гэтэ эзэн Иесус болохоор Лазарыг насварсныхан дараа явсан. 자, 여러분, 병든 사람을 고치는 것이 더 큰 일이겠습니까? 죽은 사람을 살려내는 게 더 큰 일이겠습니까? Тэгээд л бодъё. За тэгвэл нас өвдсөн байгаа хүнийг эдгэх нь илүү одоо тэр нөгөө гайхамшиг зүйл болох уу? Эсвэл насварсан хүнийг одоо амьлуулах нь илүү одоо тийм гайхамшигтай ажил болох уу? 근데 주님은 죽은 나사로를 살려서 하나님의 영광을 드러내기 위한 것이 목적이었습니다. Тэгээ эзэн Иесусийн хувьд болохоор яжсан гэхээр чинь Лазарыг өвдсөн байх үед нь эдгэхээс илүүгээр эхлээд Лазар чадарчхайг буюу насварчхайг тэрнийхэн дараа амьлуулъя гэдгийг ингээд илүү сонгосон байна. 그러니까 예수님의 생각과 사람의 생각은 다른 것입니다. Ингээ харах юм бол тийм Бурхны бодол өөр, хүний бодол өөр. 누구의 생각이 더 높습니까? Тэгээ ингээ харах юм бол хэний бодол илүү одоо өндөр илүү үгүй юм бэ нэ? 병든 사람을 가서 고쳐주는 것이 더 높은 생각입니까? 죽은 사람을 살려내는 게 더 높은 생각이겠습니까? Өвдсөн байх үед нь эдгээр гэдэг нь илүү одоо тийм өндөр бодлоо эсвэл тийм нэг бүсэн өөд болсныхан дараа амьлуулъя гэдэг нь илүү өндөр бодлоо. 근데 때때로 하나님의 기도의 응답이 늦어지는 것은 하나님께서 더 큰 이적과 하나님의 영광을 드러내기 위한 과정입니다. Тэгээ харах юм бол тэгээ тухайн үед яадаг гэхээр тухайн магадгүй тань дээр ч юм уу
эзэн рүү хандсан залбиралт нь ороод чинь гэвэл тэр тунд илүү нөр гүн бодлыг бурхан тань дээр тавьсан байгаа юм шүү. Гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй юм. 욥도 지금 그 심한 고난을 당하고 있는데 하나님이 즉시 고쳐주지도 않고 그냥 다 아시면서도 보고만 계신 거예요. Тэгээ бурхан яасан бэ? Тэгээ Лазарын талаар ярихад ч гэсэн тийм юу өртө тоохгүй байгаа цан шинжтэй тийм ерөөсө тоохгүй байгаа тийм. 그것도 하나님이 더 큰 뜻이 있기 때문에 그렇게 하신 것이라는 겁니다. Тэр нь яасан бэ? Гэхдээ тэр ч гэсэндээ бурханы хувьд илүү тийм том зорилго байсан учраас тэгсэн гэж. 그러니까 참 욥은 그것을 깨달았기 때문에 얼마나 참 심오한 그런 진리를 깨달았습니까? За тэндээс харах юм бол яаж хэлэх чинь Йовын хувьд тийм хичнээн одоо тэр нөгөө нэг одоо Йов яаж хэлэхээ энэ бурханы талаараас ингээ ойлгож байгаа тийм. 이거 깨닫지 못한 사람은 그저 불평하고 원망만 하는 것입니다. Тэгээ үгүй альва дээр бурханы тэр төлөвлөгөөг ойлгохгүй юм яадаг гэхээр дургуулхдаг, гомдолдог. 그렇게 되면은 하나님 앞에 불합격입니다. Тэгээ яадаг гэхээр тэгэнгүүт би аргагүй штэ гэж бодох гэдэг. Харин бурханы хувьд болохоор тэр хүн тийм одоо юу яадаг тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ авдаг. 자, 그러면 21절하고 22절 말씀 한번 보겠습니다. За 이틀 21, 22 дугаар ишлэгийг харъя. 네, 주께서 돌이켜 내게 잔혹히 하시고 완력으로 나를 핍박하시오며 나를 바람 위에 들어 얹어 불려가게 하시며 태풍 중에 소멸케 하시나이다 그랬습니다. За 21, 22 дугаар ишлэлээр юу гэхээр чинь харгас ханддаг болжээ. Та надад хүчит мутраараа намайг хавчих юм. Салхиар намайг та өргөн хийсгэж шуурганд намайг уруудуулна. 이게 욥도 이렇게 하나님으로부터 아주 불가항력적인, 예? 그렇게 잔혹하게 이렇게 이런 심한 환난과 고통을 당하고 있다고 말하고 있는 것입니다. За тэгээ яв хэлж байгаа ингээд нөгөө бурхан яаж юм гэхээр чинь өөрөөр нь дамжуулаад яах вэ? Илүү ингээд нөгөө нэг биш яв яаж гэхээр чинь бурханы талаар бас ингэ бодож байгаа тийм үнэхээр зовлон дундаа байгаа түүнээс үл янз бүрийн ингээд авируд гарч тийм. 여기 22절에 있는 말씀처럼 나를 바람 위에 들어 얹어 불려가게 하시며 이렇게 말했습니다. Тэгээ 22 дээр үгсэн бэ. Та намайг салхиар нааш цааш ингээ авч хийсгэж байна гэжсэн. 이 말은 욥이 큰 바람에 불려가는 것처럼 아주 큰 환난으로 인해서 방향 없이 아주 들려간다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл те ийм яв яаж хэлэх чинь бурхан түүний маш тийм хүчтэй хүчтэй салхиар ингээд хийсгэж байгаа юм шиг те ингэж ингээ нөгөө авч явж байна гэжсэн. 자, 하나님께서 한번 그 환난의 바람을 불어버리면은 날아가지 않을 자는 아무도 없습니다. Бурхан нэг удаа юм уу те зовлонгийн салхийг хэрвээ бурхан одоо зовлонгийн салхийг салхилууллаа гэж бодоход тэр салхинаас одоо салхинд хийсгүйгээр үлдэх зүйл гэж нэг ч байхгүй. 이 푸른 나무와 같은 이 푸른 나무라는 건 이제 의인, 예. 의인인 그 욥도 하나님께서 불어버릴 때 날아갔는데 마른 나무 죄인을 상징하죠. 마른 나무와 같은 자들이야 날아가지 않을 수 있겠냐 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл те бурхны нэг зовлонгийн салхиныг салхилахад ногоон мод мэт зөвхт хүмүүс хүртэл те тэр салхинд нь хийсгэгдэж яхад буюу яв гэлж те одоо хатсан мод мэт гинтнүүд нь хийсгэдэхгүй гэж юу бүгд хийсгэгдэнэ. 예수님께서 하신 말씀인데 여기 누가복음 23장 31절 말씀을 참고로 적어보세요. Тэгэхээр Лук номны 23-ын 31-ийг харах юм бол юу гэхээр Лук 23-31 дээр 푸른 나무에도 이같이 하였거든 마른 나무에는 어떻게 되려 하시니라 예수님 하신 말씀입니다. За энэ дээр үхээр хэрв тэд мод ногоон байхад ийхүү үйлддэг бол хуурай хувхай болоход нь юу болох бол гэвэ гэсэн. 그러니까 환난의 바람이 오면은 뭐 다 날아간다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр зовлонгийн өдрүүдэд бүх зүйлүүд ямар гэсэн бэ? 그
그 예수님을 잘 믿는 사람도 하나님께서 더욱 연단시키기 위해서 아주 다 날아가게 하실 때가 있습니다. За тэгэхээр бурхан яадаг гэхэлэр чинь аль хэдийгээр тэр хүмүүсийг тэг одоо юу яадаг гэсэн шалгах гэж хичээдэг гэсэн үг тийм. 그래서 우리도 환란의 바람이 올 줄 알고 하나님 앞에서 바로 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яг л ямар нэгэн зүйлээр нэг хэцүү байдалтай ямар нэгэн зүйлээр хэцүү одоо тэр юун дээр юу гэх юм хэцүү тийм зовлонтой тулгарлаа гэлэж гисэндээ бүгд эзэн бурхны өмнө яах ёстой вэ? Зогсох ёстой. 하나님의 말씀대로 순종하지 않는 사람은 다 날아갑니다. 하지만 양심이 떳떳하고 하나님 앞에 바로 하는 사람은 인정을 받는 것입니다. За гэхдээ яг л хичнээн хүмүүс ингээд одоо ухаалаг байж болдог ч гэсэндээ эзний өмнө зөв шудраг байж эзний өмнө зогсох гэж хичээж байгаа хүмүүс л эзний өмнө яах юм. Тэнгүүт тэр одоо талархал ерөөлөг ингээд авдаг. 환란의 바람이 불어올 때 뭐 우리 육신적인 것은 다 혹시 날아가 버린다 해도 하나님께 믿음 지키는 사람은 인정받는다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн тэг зовлонгийн салхин донд эзний өмнө хичнээн хийсэн ч гэсэндээ хийслээ гэлээч гэсэндээ эзэн түүнийг яах вэ? Эзний өмнө би өөрийнхөө тэр зөвхт байдлыг сахих юм бол эзний өмнө дараа нь яах вэ? Та заавал ингээд цаашаа болно гэсэн. 네, 23절 말씀은 보겠습니다. 내가 아나이다. 주께서 나를 죽게 하사 모든 생물을 위하여 정한 집으로 끌어가시리이다. 그렇습니다. За 23 дугаар ишлэгийг авах юм бол үхэлтэй намайг золгуулж амьд бүхний уулзах гэрт аваачихыг чинь би мэдэж байна. 자, 이것은 욥의 상태가 이제 아주 거의 죽게 돼서 무덤에 갈 지경까지 이르렀다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йовын нөхцөл байдлаа бараг зүгээр бүр ингээ одоо буугаад өгцөн тийм. За одоо би зүгээр өөрийнхөө гэрээ босгоё доо гэж юм шиг ийм байдалтай байна. 주께서 나를 죽게 하사 모든 생물을 위하여 정한 집으로 끌어가시리이다. 여기 정한 집이라는 것이 바로 뭐냐면 무덤을 가리키는 겁니다. Тэгээ эдгээр юу ч хэлсэн чинь тийм. Тэр амьд бүхний уулзах гэр гэж хэлж байгаа. Тэр ямар болох вэ? Юу хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 앞서 결정 속 팀은 자, 이것은 욥이 하나님께서 이렇게 죽음에까지 이르게 한 데 대한 원망이 아닙니다. 자, энэ яаж л чинь юу гэдэг яа эзэнрүү хандаа те намайг одоо хүлэх гэж байгаа мó гэсэн ийм ямар нэгэн гомдол бол биш байна. 하나님의 주권을 믿으면서 죽을 각오까지 하면서 인내하는 신앙입니다. харин бурхан ингэх хүртэл хүчтэй гэдэг дээр мэдж байгаа учраас ингэх юм болов гэхдээ хичээж төвчж байгаа түүний одоо нөхцөл байдал гэсэн үг. 인간은 이렇게 아무리 강한 자라 할지라도 죽음을 피할 수 없고 죽음을 피할 수 없다는 거 그걸 가리킵니다. Хүн яг л хичнээн одоо тэг хүчтэй байсан ч гэсэндээ үхэл гэдэг зүйлээс бол цутаахгүй гэсэн тийм. 그게 우리가 죽는 자리까지 나간다 할지라도 끝까지 욥과 같이 믿음을 잘 지켜야 된다는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэг ямар нэгэн байдлаар үхлийн ийм одоо тэг бодлуудтай орхоос аргагүй байдалд орлооч гэсэндээ Йовын ийм төвчээр шиг тэг эцээ хүртлээ төвчний чухал. 그리고 24절에 보면 그러나 사람이 넘어질 때에 어찌 손을 펴지 아니하며 재앙을 당할 때 어찌 도움을 부르짖지 아니하는가. 24 дээр үслэр гэлээч нурангийн доорх нэгэн гараа сунган гамшиг зовлон дундаасаа хашгирдаг шүү дээ гэсэн. 아멘. 자, 욥이 이 환난과 핍박이 하나님께로부터 온 줄 알고 그 환난으로 인해서 부르짖을 하나님께서 대답하지 않았습니다. За гэхдээ Йов яшилэр чинь өөртөө тохиолдож байгаа бүх зүйл эзнээс ингэж ирсэн гэж бодож байгаа тийм. Эзэн намайг ингэсэн гэж бодож байгаа. Гэхдээ бурхан юу гэсэн гэхээр 그러나 욥은 그래도 낙심하지 않고
계속 하나님께 부르짖었습니다. Гэтэ гэлээчсэндээ яв гэж хэлэхээр хичнээн нэг одоо гэлээчсэндээ өөрийнхөө одоо өөрийнхөө нөхцөл байдал дэвлэхгүйгээр эзэн рүү эцсийн хүртэл хашгирсан гэж. 보통은 그런 극심한 환난 가운데서 하나님 앞에 간절히 기도하고 부르짖으면은 하나님께서 응답을 해줘야 되는데 응답이 없을 때에 아마 대개는 다 거기서 낙심하고 아마 쓰러질 수가 있습니다. Хүн ер нь яадаг гэхээр хүн те яг ингээ хэцүү байдлыг гэлээч гэсэндээ урам нь хугараад ч үгтэй унах тохиолдол байдаг. 이렇게 사람이 이렇게 넘어지고 재앙을 당할 때에 뭐 자연스럽게 손을 뻗어서 도움을 구하는 것은 본능입니다. Тэг хүн яадаг гэхээр чинь унах те хэцүү байдал дээр очих ийм үед байдаг. Гэтэ тэглээгээд яах вэ гэхээр бурхан руугаа бид нэр хашгирах хэрэгтэй. 그래서 하나님께 부르짖어 기도해도 응답이 즉시 오지 않는다고 해서 낙심하지 않고 그래도 하나님을 더욱더 의지하고 나간 것입니다. Гэхдээ бид нар яах вэ? Тэглээчсэндээ эзэн бурхан руугаа яах вэ? Хашгирах хэрэгтэй, найдах хэрэгтэй. 네, 이렇게 고난의 때 특별히 하나님 앞에 부르짖어 기도할 때 응답이 없을 때 우리가 거기서 실족하지 않고 하나님을 더욱더 바라보고 나가야 됩니다. Бид нэр тэ хариулт байхгүй, тэ эзэн рүү хашгирлаа гэдэг нэмэр байхгүй юм шиг санагдах ийм үе байлаа ч гэсэндээ гэтээ гэлээгээд тэгэх тусам нь эзэн рүүгээ хандах хэрэгтэй. 그 다음에는 이제 다섯 번째 대지로 욥이 전날에 선을 행했으나 화가 왔다고 함에 대해서 25절로 27절까지 보겠습니다. За 25절로 27절까지. 네. За 이제 одоо 25-аас 27 дугаар ишлэл рүү орж байгаа. За 네, 25절 27절 보겠습니다. 고생의 날 보내는 자를 위하여 내가 울지 아니하였던가 빈궁한 자를 위하여 내 마음이 근심하지 않았는가 내가 복을 바랐더니 화가 왔고 광명을 기다렸더니 흑암이 왔구나 내 마음이 어지러워서 쉬지 못하는구나 환난 날이 내게 임하였구나. гэлээч 25-аас 27 хүнд цаг тохиолсон нэгний төлөө би уйлаагүй гэж үү. Гачигдагсдын төл араас сэтгэл минь өвдөөгүй гэж үү. Би сайныг горилж байхад муу нэрлээ. Би гэрлийг хүлээж байхад харанхуй ирлээ. Гэдэс дотор минь халуун шатаад намжихгүй байна. Зовлон зүдгүүрийн өдрүүд надад айсвэ гэсэн. 여기서 욥은 자기가 전에 행한 그 의로운 행실을 이렇게 뒤돌아보고 있는 회고해보고 있는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол Йов яасан гэхээр өөрөө өмнө нь хийж ирсэн тийм зөв төлөвлөлүүдээ бас санаж байгаа тийм. 자, 욥은 어떤 사람이냐면은 고생하는 사람을 보면은 동정하면서 같이 울고 또 빈궁한 자를 보면은 마음에 같이 근심을 하면서 도와주면서 복을 빌어줬습니다. Тэгээ Йов юу гэсэн бэ? Юу яг гашуудсан хүн гашуудсан тэг гашуудалтай хүмүүс ах юм бол тэр хүнтэй хамтдаа ингээ уйлж гачигдсан нэг байх юм бол хамтдаа бас тэр ингээ өөрөө тэтгэлэг байсан гэсэн. 시브리서 13장 3절 말씀에 보면요. Еврей 13-ийн 3-ыг харах юм бол 자기도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 자기도 몸을 가졌은즉 학대받는 자를 생각하라 그랬습니다. Еврей 13-ийн 3 дээр үсэн даа гэхэлэр чинь та нар хоригдогслыг хамт хоригдсон мэд санагтун та нар өөрсдөө ч гэсэн бие дотор байгаа тул ад үзэгдсэн хүмүүсийг санаас байна. 자, 이렇게 사람이 선을 행하게 되면은 그 결과로 하나님께 복과 상급을 받아야 마땅하지 않습니까? Хүн ерөнхийдөө нэг ерөн тэгдэг гэдэг шиг хүн хэрэг зүгийг үйлдэх юм бол эзнээс тэр шагналыг авах тодорхой гэж уулан бодмоор тийм. 그런데 욥은 이렇게 참 그 고난당하는 사람, 환난당하는 사람을 잘 돌봐줬는데도 선한 일을 했는데도 화를 당하고 고통을 당하고 있다는 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд хэлэх чинь уулын зөв юм хийдэг, инэрлийг үзүүлдэг хэрнээ одоо нөхцөл байдал нь
ийм хэцүү байна гэсэн ийм хандлага байгаа тийм. 이것은 광명을 바라보는 그 욥에게 흑암이 닥친 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм энэ одоо яон дээр одоо муу нэгэн түүнд одоо ийм зүйлийг ингээд ятгах юм гэсэн үг. 자, 그러나 욥은 그 후에 하나님의 뜻을 깨닫고 더욱더 믿음에 굳게 섰습니다. Гэтэ цааш нь харах юм бол Йов яасан гэхээр Бурхны нэгүслийг ингээ улам ойлгосон талаар гарч тэгээд эзэн Бурхан руу илүү тэг хүчтэйгээр эзэн рүү хандж байгаа талаар гарч байгаа. 자, 하나님께서 하시는 일에 대해서 우리 인간은 절대로 불평하지 말아야 됩니다. Тэгээд Бурхны хийж байгаа зүйлүүдийн талаар хүн төрлөх хүн яах гэхээр ерөөсөө одоо гэдэг гомдлож болохгүй. 자기 마음에 들지 않는다고 그래서 하나님이 하시는 일을 불평하면 되겠습니까? Тэгээд яа тэгэхээр ерөнхийдөө тэг би хэцүү байна гэж Бурхны хүслийг ингээ эсрүүцдэж болохгүй тийм. 자기 생각이 표준이 아닙니다. Тэгээд хүний бодол юу гэвэл хүний бодол юу гэдгийг аливаа зүйлийн цензур болно гэж байхгүй. 자기가 생각한 대로 되지 않았다고 그래서 하나님은 불공평합니다. 이렇게 말하면 안 됩니다. Тэгэхээр үү тийм би одоо тэгээд би биш байна гэдэг надад минийх биш байна гэдэг өөрөөр бүх юм зохицуулаад гэж болохгүй. 내가 불쌍한 사람을 도와주고 선을 행했으면은 당연히 복을 주셔야지. 왜 이렇게 환난을 당하게 하십니까? 이렇게 말하면 안 됩니다. Тэгээд би өөрөөр бүх юм цензуурлаа тийм хүн ингэж бол ингэх л шүү дээ. Яагаад ингэхгүй байгаа юм гэдэг чинь ингэж болохгүй. 선을 행했음에도 불구하고 환난이나 고난이 오는 것도 다 하나님이 뜻이 있기 때문에 주신 줄로 믿어야 됩니다. Тэгээд хүн яагаад зөвийг үйлдэлээ гэхэд яаж юм гэхээр чинь зөвийг үйлдсэн гэдэг одоо гэдэг заавал бүх юм болох ёстой гэдэг ч юм уу тийм буруу үйлдэлтэйгээд бүх юм болохгүй байх ёстой гэдэг ч юм ийм юм байхгүй. Гол нь өглөө чинь Бурхны хүсэл юу вэ гэдэг чухал. 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 하셨습니다. Тэгээд Бурхан юу гэсэн юм бэ? Бурхныг хайрладаг хүн түүний зорилгын дагуу бүтээгдсэн хүн болгон дээр Бурхан яана гэсэн бэ? Өөрийнхөө одоо бүргээ мэдүүлж өгдөг гэсэн. 이건 로마서 8장 28절 말씀입니다. 참고로 적어 놓으세요. За 누가서 8장 28절. Лук 8:27-д тэмдэглэж байгаарай. 하나님은 모든 것이 다 선하고 모든 것이 다 우리의 유익을 위해서 주는 줄로 믿으시기 바랍니다. Тэгээд Бурхан яаж хэлэх чинь бүх зүйлийг миний зөвийн төлөө миний надад ашиг ашигтай гэдэг тал дээр Бурхан өөрөө төрөө зохицуулж өгдөг гэдэг бид мэдэх хэрэгтэй. 그것이 바로 된 믿음입니다. Тэгээд тэр нь яаж хэлж бас жинхэнэ итгэл байгаа. 그러니까 이것은 그 의인이 고난을 당할 때에 하나님의 그 연단과 더 큰 영광을 위한 그 과정으로 주시는 줄 믿으시라는 겁니다. За тэгэнгүүт яг хэлэх чинь бид нар яг явуулж Бурханы хэлж байгаа зүйлүүд бүгдээрээ тийм одоо тэр зовлонгийн дараа ямар нэгэн зүйл байгаа гэдгийг мэдчихэж гэсэн үг. 그러니까 내가 선을 행했는데도 불구하고 고난과 환난이 온다고 그래서 이것을 하나님께 원망하지 말고 이것도 하나님이 더 큰 것을 주시기 위한 하나님의 뜻으로 믿으시라는 겁니다. Тэгэхээр харин яв ясалэр илүү одоо нөхцөл байдал хэцүү байгаа ч гэсэндээ Бурханы төлөвлөгөө нь тэрнээс том үгтэйг итгэжсэн гэсэн үг. 그다음에 여섯 번째 대지 보겠습니다. 여섯 번째는 고난당하는 욥의 형편에 대해서 28절로 31절까지 나와 있습니다. За 28-аас 31 дээр ишлэгээ талаа харъя. Зовлонд байгаа Йовын нөхцөл байдал гэсэн агуулга байна. 28절부터 30절까지 한번 보겠습니다. 28-аас 30-ыг уншия. 나는 햇볕에 쬐지 않고 거머진 살을 가지고 걸으며 공회 중에 서서 도움을 부르짖고 있느니라. 나는 이리의 형제요 타주의 보시로구나. 내 가죽은 거머져서 떨어졌고 내 뼈는 열기로 하여 탔구나. 28-аас 30 дээр би гэрэлгүй бүүдгэр газар очлоо. Энд зогсоод би чуулган дотор хашгирлаа. Би цөөрч хонын ах トゥ би тэмээ хируулын амт нөхөр арс минь харлаж яс минь халуу төөнөн ингээд ятга минь уйгашуул имб минь уйлагсдын дуу болвоо. 욥은 이렇게
햇빛에 쬐지도 않았는데 심한 병으로 인해서 살가죽이 아주 검어져서 떨어져 나갔다는 거예요. За тэгэнгүүт Йовын хувьд яасан бэ? Түүний яасан махын хүртэл ингээд нэг те яам гэсэн бэ? Өөрөөс нь одоо ингээд бүр ингээд өөрийг нөлөө зовоно гэсэн те. 또 뼈는 뼈가 이렇게 타는 것 같은 그런 답답한 상태에 있었습니다. За тэгэнгүүт Йовын хувьд болохоор ч яг нөхцөл байдал нь ийм мэдчлэн ийм нөгөө үнэхээр амар тайван бус нөхцөл байдалтай байна. 근데 요번 여기 보면은 공회 중에 서서 도움을 부르짖고 있다고 이렇게 말하고 있습니다. За тэгэнгүүт яг л чинь Йов юуслэр гэхдээ бурхан бол одоо тэг зөв шудраг гэдэг хэлж өгч. 이게 욥이 이렇게 많은 사람에게 도움을 부르짖고 있다는 것입니다. За тэгэнгүүт яаж гэхээр чинь одоо тэгэнгүүт юу гэхээр чинь Йов юуслэр бурхан хүмүүст ингэж хэлснээрээ олон хүмүүс тусалж чадсан. 그런데 도와주는 사람은 하나도 없었습니다. За тэгэнгүүт Йов ингэ хичнээн хэлсэн ч гэсэндээ түүнд тусалж байгаа нэг ч байхгүй байна. 그러니까 도와줄 분은 하나님뿐인데 하나님께서도 도와주시지 않는다는 겁니다. Юу гэсэн бэлээ? Уулын тусалж өгөх нэг нь бурхан. Гэхдээ бурхан ч гэсэндээ надад туслахгүй байна гэж хэлсэн. 여기 29절에도 보면 욥이 그랬습니다. 나는 일의 형제요 타주의 버시로구나 이렇게 표현하고 있습니다. За 29 дээр харах би цөөвөр чонын ах トゥ би тэмээн хэрүүлгийн анд нөхөр гэж хэлж. 근데 욥은 이렇게 자신을 마치 이리와 같이 그 고통과 황폐함 속에서 울부짖는 존재로 비유를 한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов гэсэлэр өөргөө те би яг одоо бол те ингээд нэг хүний нүднээс талдах, тэ зовлон дундах ийм нэгэн байна гэж хэлсэн. 이리가 이렇게 황폐한 곳에서 이렇게 울부짖는 짐승입니다. За тэгэхээр чинь ерөнхийдөө тэр юу лээ? Жишээлбэл цөөвөршин гэдэг чинь аль хэдийн бүх юм дууссан дараа араас нь тэр харцыг хүний хартанг амтны харцаар хөдөлтөө тийм үү те? 또 타조의 벗이라고 했는데 타조는 그 광야와 황무지에 사는 동물인데 아주 쓸쓸하고 외로운 환경을 상징하는 것입니다. Тэгэнгүүт өөрөөр хэлбэл энэ нэг айгүй тийм юутай ганцаардсан те ингээд гологдсон юм шиг мэдрэмж авсан ийм амьттай өөрийгөө зүйрлсэн гэсэн. 이게 욥은 이렇게 자신이 마치 타조처럼 그 황무지에 홀로 남겨진 그런 그 외로운 존재라는 것을 표현하고 있는 겁니다. За өөрөөр хэлбэл юуснээс би бол ийм одоо ганцаардсан нэгэн байна гэдэг илэрхийлж тэ. 그다음에 그래서 그 욥기 30장 30절에 그 있는 말씀처럼 그 육체와 영혼이 모두 다 그 고통으로 인해서 소멸되어 가는 그러한 상태를 지금 묘사하고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тэр нөхцөл байдлаа харах одоо өөрийнхөө байгаа байдлуудаа харахтаа яаж юм хэлэр чинь яг миний нөхцөл байдал ерөөдөө ийм байна, ийм зүйлтэй адилхан байна гэдэг тэр ингээ бүтийг нь зэрэгцүүлж байгаа тийм ээ. 그리고 31절 말씀 보면은 내 수금은 애곡성이 되고 내 피리는 애통성이 되었구나 그랬습니다. За 31 харах юм гэсэн бэ. Ингээд ятга минь уйгаш шүү. Лимбэн минь уйлагсдын дуу хоолой болвоо гэж хэлсэн. 자, 이렇게 욥이 너무 고통이 크기 때문에 이 우는 소리와 앓는 소리가 마치 다른 사람 듣기에는 그 수금과 피리 같은 그 악기로 연주하는 것처럼 계속되었다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр нөгөө тэг түүний тэр одоо ятаа болон лимб гэж юм шиг түүний өмнөөс нь гарч байгаа үг болгоно нь үргэлж юу гэсэн хэлээ. Ингээд одоо зовлонтой тэ амар тайван биш ийм гашуудлын ийм байсан гэсэн. 통곡이 되고 그 애곡이 됐다, 애통이 됐다.
이게 앓는 소리가 이렇게 계속 끊어지지 않는다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө юутай баяр хөөрөх биш илүү зовлонтой энэ дуу хоолой өрөөс тасраагүй үзүүлж. 얼마나 힘들겠어요. 우리가 그런 상황을 상상을 해보세요. Одоо бид нэг төсөөлөд үзэх гэсэн ямар хэцүү вэ те? 그런 상황에서 과연 우리는 끝까지 믿음을 잘 지킬 수 있겠습니까? Бид нэг өдрийг ч биш те хизээ дуусахгүй ийм их мөргөжлөд явах юм бол бид нэр яах вэ? Итгэлээ хэдүүлээ сахиж чадах болов? 저는 욥기서를 지금 가리키면서도 참 욥에 대해서 굉장히 존경스럽습니다. Тэгээ одоо пасторын Явын талаар сонсож явах үедээ сурч явах үедээ унших болгондоо Явыг үнэхээр ингээд одоо хүндэлдэг. 그런 극심한 환난 중에서도 어떻게 그렇게 믿음을 잘 지킬 수 있었는가? 참 부럽지 않습니까? Тэг үнэхээр ингээд нүг тийм ийм хэцүү байдал донд итгэл гэдэг зүйлийг яаж ингэ сахиж чадчихна гэмээр. 그래서 우리는 욥을 볼 때마다 너무 자기 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않습니까? Тэгээ бид нэр та энэ бодож байна уу? Явын талаар та ингэ харах үедээ тэг өөрийнхөө байдалтай юу жишиж үзэж гин үү? Тэг ихээр хичмээ байгаа байдлаа ер нь харж чадчихэв үү? 아마 믿지 않는 사람이나 또 믿음이 좀 연약한 사람 중에는요, 이런 막 그 육체적으로 그 질병으로 인해서 너무 고통을 당할 때 그걸 견디지 못하고 그냥 스스로 자기 목숨을 끊는 사람도 봤습니다. Тэгэхээр би одоо юу яах гэхээр нөгөө нэг яадаг тийм ээ. Жоохон асуудал гарлаа гэхэд чинь ерөөсөө хэлэхгүй хэцүү байна болохгүй байна гэмэт амиа эгөөтөдөг хүмүүс ч гэсэн байгаа. 아마 욥도 뭐 믿음이 좀 약한 사람이었더라면은 아마 벌써 아마 자살했을지도 모릅니다. Магадгүй Йовтой итгэлийн хувьд нэлээд жоохон сулхан хүн байсан гэвэл яах вэ? Тэ? Магадгүй Йов ордосон бол ингэж явах хооронд зүгээр бушин шиг гэдэг өөрийгөө үгүйсгсэн ягуулгсан ч яхаа үгүйсэхгүй. 그런 상황에서 끝까지 욥은 믿음을 지켰습니다. Тэгэхээр бид нэр тиймэрхүү байдал дондоос харах юм бол тэ одоо Йовын байдал бол үнэхээр бид нэр тэр өнцгөөс харах юм бол үнэхээр тийм амаргүй. 자, 욥은 이렇게 선한 사람으로서 일생 동안 선을 행하고 믿음으로 살려고 힘을 많이 썼는데 왜 이와 같이 됐습니까? Тэгээ Йовын хувьд харах юм бол одоо тэр зөвхт байдлаараа тэ итгэл ичнээн амьдралынхаа туршид итгэлээр зөв амьдрах гэж хичээж байгаа шүү тийм ээ. 답이 뭐죠? Гэтэл Йов эсрэг эцэг нүдэ юу болсон бэ? Яагаад тэгсэн бэ? 자, 아까도 본 것 같은데 신명기 8장 16절에 그 뭐 하기 위한 거라고 했습니까? 욥을 연단시켜서 마침내 복을 주기 위한 것입니다. Тэш нэгдүгээр төлөв намын 8:16 дээр хэлсэн тийм. Эцсийн дүндээ тэгж байгаа зорилго нь юу юм гот бурхан түүнд илүү дээрийг өгөхийн төлөө түүнийг би шалгаж байгаамаа гэсэн. 하나님께서 욥에게 주시려고 예비해 놓은 복이 많이 있기 때문에 욥을 연단시켜서 그 복을 받을 수 있는 자격을 만들기 위해서 그런 고난을 주신 것입니다. Тэгээ Йов яаж хэлэх чинь бурхан яаж хэлэх чинь Йовд тэзүүлэх өгөх зүйлүүд олон байсан учраас түүнийг нь авах хэмжээний болгохын тулд тийм түүнд яг гэсэн бэ? Тэр нөгөө нэг юуг нь болгохын тулд түүнийг нөгөө нэг одоо босгож шинчилж ингэж өгч байгаа гэсэн тийм. 이것은 또 하나님께서 욥을 지극히 사랑하시는 증거입니다. Тэгээ бурхан тэр юу гэхэл чинь бурхан түүнийг үнэхээр хайртай гэсэн утга. 욥기 42장에 보면은 하나님께서 그를 연단시킨 다음에는 아주 배로 갑절로 은혜를 베풀어 줬습니다. За гэхдээ хэн яаж хэлэх чинь бурхан гэхдээ Йовтэй цагт болохоор яасан бэлээ үнэхээр бүх зүйлийг ингээд нэгдэнгүү өгцөвшөөрсөн байгаа тийм ээ. 자, 그래서 일시적으로는 악한 사람이나 뭐 그냥 되는 대로 믿는 사람이 잘 되는 것 같지만 결과적으로는 선을 행하고 믿음을 지킨 사람이 잘 된다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм муу нэгнэнтэй ингээд нүрстэй чимээгүй байгаа бүх юм болоод байгаа юм шиг боловч эцсийн дүндээ яах вэ?
зөвхт нэгэн заавал эзний өмнө ингээд тийм холилтыг олох болно гэдгийг л ингээд яваар дамжилт бас мэдэх боломжтой. 고난을 많이 받은 성도가 세상에서 복을 받지 못하고 죽었다고 해도 하늘나라에 가면은 이 세상에서 받지 못했던 것까지 다 받을 줄로 믿습니다. Тэгээ магадгүй энэ дэлхий дээр те бид нэр итгэлээс ихээд алхаж байгаа эцсийн дүндээ яах вэ? Энэ дэлхийгээс магадгүй хүн болгоны хүсэл хэцүүсүүдийг авч чадахгүйгээр өнгөрсөн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл яах вэ? Эзэн бурхан бол зөвхт бурхан. Тэр ирээдүйд цагт те ирэх үед тэр түнд илүү дээрийг бэлдсэн байх болно. Амен. 뭐 이 세상에서 그 대가를 다 받은 사람은요, 하늘나라 가면 그만큼 상이 줄어드는 것입니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр яах вэ? Тэ илүү магадгүй бурхан энэ дэлхий дээр илүү олон зүйлийг авсан зүйлээр магадгүй тийм тэнгэрийн хаанчлалд очиход арай жоохон байр суурь бах юм болов тийм. 참고적으로 마태복음 6장 2절 한번 써보세요. Чамон요? 마태복음 6장 2절. За та нар Матай 6-гийн 2-ыг бас бичээд аваарай. 거기 뭐 구제할 때 이렇게 다 그 사람에게 잘 보이려고 이렇게 한 나팔을 불면서 구제한 사람은 자기 상을 이미 받았다는 말씀입니다. Тэн дээр юу байгаа гэхээр чинь хин нэг хүн өөртөө тийм ямар нэг хүндлэл юм уу анхаарлыг авах гээд өөрийнхөө бүрээ татах болгонд татж байгаа бол тэр хүн шагналаа эдийнэ авцсан шүү гэсэн агуул байна. 그래서 우리는 믿음 지키느라고 환난과 고난을 당할 때에 내세에 대한 소망을 가지고 말씀을 지킨 자가 복이 있는 줄로 믿어야 됩니다. За тэгэхээр бид нар яг гэхээр чинь өөрөө тий одоо тухайн хүн болгон өөрийнхөө байгаа орчинд байгаа ч гэсэн тий тэр байгаа байдал дотроо тий өөрийнхөө итгэлийг цахих гэж хичээж байгаа нэгэнд нь ерөөл байгаа гэдэг бид нар өөрсдөө санах хэрэгтэй. 그래서 잘 참고 자기 신앙의 인격을 만들어 나가는 데 힘을 써야 됩니다. Тийм учраас бид нар тех тусмаа илүү сайн төвчж тий надад дотор байх тэр итгэлийн одоо галыг бид нар үргэлж бадрааж авах хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За адил өнөөдөр энэ хүргэд дуусгая. 기도하겠습니다. 잠깐. За хамтаа залбираад дуусгая. 하나님 아버지, 욥은 극심한 환난 가운데서도 어리석게 하나님을 원망하지 않고 믿음을 잘 지켰습니다. Эзэн минь яв төсөөлөх аргагүй зовлон донд байсан ч гэсэн тэр амаараа таныг хүндлэлгүй орхиогүй бас гомдлоогүй. 우리도 이런 욥의 귀한 신앙을 본받는 자들이 되게 해주시옵소서. Эзэн минь бид нэр ч гэсэн энэ Йовын энэ нандин одоо итгэлээс суралцахад та туслаач. 내세 소망을 가지고 당장 당하는 환난과 핍박 때문에 낙심하지 않게 해주시옵소서. Есийн тэр түүний дотор байсан тэр итгэлийг болон найдварыг нь үргэлж хамгаалж исэн шиг бидний бас доторх найдвар нь үргэлж хамгаалагдах болтугай. 네, 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수님 нэрээр залбирanгуйа. 아멘. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 자 따라오시죠.